زول في الاول انسو في سون غارت ذولتا كي ثماينو اول لون اللي تدار تي في عندنا نويا اول افدا فخ نظر اول يتسزل ديما افتر فاتنا المزيان القبايل اللي ما الحلايس والصفرا حاله اسبو ساكين واسكو ساكين دونك انسقردش دي ذولتا كي امسلاي افينك ويشدن ترفاتنا المزيان القبايل دونك اكن ايتويت العاده يا السمانه نتاود ان في كاونا هذه مسلاين ينا غارت مسلاين انت دويلت دونك اساكي اسبو ساكي يلا مس مراد مازو سيت مورث دبي مس مراد زول فلايك انسوفيسي الزول فلك فرحات الزول في لي زانفيتينا الزول ودي كي غادي يسلن نفرج الله جاسكا الموند دونتي فوالا صح رمضان فان مرتيكا مس مراد الا اذا مس حميد سويبس داس ما يقدم على اساس نشباك نترفع لا جيسكا دام يورا لا قديم دا نترفع المزيان القبائل الزول فلايك مس حميد انسوفيسي كارت زولتك الزول في اللون مرة الزول في لي زانفيتي الزول في اللون لي زانفيتي قلنا الزول في ديك لي سيبورتر القبايل ساولينا صحة رمضان نون صحة الفطور نون ميرسي كماس حميد يدنا ضان كريم دهام ديوني فارج ترفع لاجيس كيتي يدنا هي الثيكلت انسوفيس كماس كريم ازول فلاي ازول فناون نعطيك صحة في العرض قلنا فرحات ازولو كي لي زانفيتي قلنا صحة رمضان قد كي يتفرج جنينا هذو قد قلنا كيدنا صحة الفضل قد كي يقول زمن ما قد مازال دورزنا المغرب صحة الفضل نسن دافونس ويعطيكم الصحة ثاني ميرسي كماس كريم يدنا ضان ماس عبدون رفاح اسلوية قديم من سياسان ناصر حسين داي تيكلتا مزوروث رفاح ازول فلاي كانسوفيس ازول فلاك فرحات ازول كي مفرجن لا دي توالين سيرتو ان بارتيكولي لي سيبورتر لا جي اس كا ازول ينفقاونا قيلا نيدنا انا ذكي ضاقي انا ميرسيك لينا مس رشيد خلاص دحمو ازول فلاي ممبر فونداتور لاميكال انترناسيونال دي سيبورتور لا جيسكا زول فلاك فرحات ميرسي بور لانفيتاسيون تنمرت aussi يفقاونا غيكدا يدنا ضيا اي سبيسيالمون لي سيبورتور دو لا جياسكا يعطيك الصحة ظن إلي ناغي نبقي الحرماض مش شريف من لال داس الواي أقديم من ترفعني المزال القبايل دونك هذه لي سكينة ويكنا ديس قردش أول أفينك وشدن ثرفات لاجيسكا ما شريف أزول فلاك أنسوفيسي أزول فرحاسني أزول كي الأحباب فيديو ليني مع سيكيا ذي الزوم تسويا لي سيبوتر نتاع لاجيسكا ندمل ثان ميرسي دونك كشويه ديك ملينا ماس كمال ماريكا ثان جوست يعني بتي بروبليم تكنيك ادي الحق دون مينيت على ادي لي نادي تقرض ولا انت اول افتر فات مزيان القضايا دونك ام كي تويت العاده هي الفيكل تمسلاي سور ديفيرون سوجي كي كونسيرن لاكtualité نتاع لا جيسكا Donc, Espressaki, nous sommes dans une impasse. La GSK, nous sommes dans une impasse puisque la saison vraiment est ou la GSK est à la 5e place du classement général. Donc, les halas ou donc ainsi on se قردش اول افايكي يكون دونك اضروحها ديريكت المس مراد مازون اسفكا ولا خطر يوز لا تاس اول سمانه كي يا يو بتيت بوليميك دونك مس مراد مازون قال في السينار دي فرج ترفع لا جاسكا وين تحب نطاس ترفعنا يعاوني تاس دون لي مومون ديفيسيل لكن يتعاون طاس لي كا دي لا فالي دو لا سومام دي ثمورت القبائل دي ثمورت الجزائري مره دونك اسنر تجميل ثم قران واسفكا ثقنيت ايوا كان اديني عينيك ساعات ديني عينيك ساعه قوليت juste pour expliquer quelques points. ولا مس مظلوم. Merci مس فرحات بس une deuxième fois زفلوني في قينك. La polémique ولا c'était juste une petite polémique stérile. هذا الشيء دينا نكوني يجمثنا محمد نكوني يجمثنا محمد ثلاثة parce que ça lui concerne ça directement donc faudra d'une petite incompréhension. Il a mal compris l'intervention de Guibat. C'est pour ça que je maintiens à démonter l'émission à Guinée. Il a mal compris un passage. Donc, il connaît maintenant. Tu n'es pas notre cible. Chez maintenant le combat. Même peut-être chacun a ses visions différentes. Mais tu resteras avec maintenant le combat. On connaît le combat. C'est نغادي نكسلا جياسكا كاري فاسن نمشو مناكي كاري فاسن لي بوشيست واسيد نكس كاري فاسن السياسه كيا توفي باشو هذا صوضنا اللي حاله كاين ديت لاكا لا جياسكا خشسني نقيم ديدنا هذه قيمتنا
قيم ديال ناقل الكومبا نكوني توجور نساو الارتيغماس قيم ديال ناقل الكومبا نحواجك الكومبا هكا ما الى كيرك اقلان الغلط يقرا انا اسمح العالي هذا ما كان سينو في قعره وسمع دلاره لي زيدينيك تجي كان توجور بالكومبا ديالنا et tu es toujours notre frère et tu resteras toujours notre frère هذا ما تنمرتيك يا مسمورات تنمرتيك في البوان اكيد دونك الكل سوال اذ كليني فرج انت فاد لا جيسكا افتر فاسن دايش تيك كودين تعاوز هي الثيكل ايوا كان جا ادن صواد فاتك لا جيسكا سام كانيس نروح على مشريف ملال تزويل سيس هذه ولتاكيس لا كيسيون تاع مزوروث دونك مشريف ملال ليشيونس ني دينا الكوميسار كونت دو 30 avril il arrive à grands pas donc à moins de 20 jours il faut l'échéance donc est-ce que il y a urgence de procéder directement à l'augmentation du capital des choses تغريني في مسالتك الصادق ام ضبر انت لا جيسكا وكاع كي تفون لا جيسكا اكطويلمون فوالا يعني سيتي بون كيستيون نقصد يعني لو ولا يعجل يوزل مليح مليح ولا لا ديرنيير اسامبلي سي 30 ديسمبر كاين لي كوميسار كونت كاين 4 موا يعني جوسكا لا فان افريل باش كنا نخدم اون جي اكس باش كنا غنديسيديا soit l'augmentation du capital, soit la dissolution de la société. Justement, qui n'est déjà au mois de janvier, j'ai exigé, grâce à la justice, bien sûr, prochainement, à titre de sénateur, il y a une semaine avant, tu vois, 10 jours, à 10 avril, السمانه يجي اسنا نور داني نوت كوري باش هني تسمي كثير باش كني لا قد لي لا جي اكس le 30 au maximum le 30 avril na chacun assume ses responsabilités parce qu'il me donne نسي قلنا افوق انت بعض لا جي اس كا وسند دنيني كان خاص الى ونز نديف كان فويدا غوشا دعوات دو سيناد خمنتا بعض لا جي اس كا وسند ديك بعض لا جي اس كا اي لي سيبورتور نسن وسند يعني لوبجيكتيف نسن سي اتازن اسبد لنا يعني اسبد لنا روح يتبع ثقيا لا جي اس كا لين نتسجلون قبل هذاك الكني باسكو دون سي بو دو طون تصل الشغل يعني اديو فرنا تصل الشغل يعني نكون ند السنعات باسكو يمذا نقلي بوتشيستاكي جعلنا ما الا سي لي ريزولطا هذا من اللي ديفون سنة سلي ريزولطا كي نسقانو هنا اثنا اللي يا دي ريزولطا سلي مقان لي غون جوار كيا يدبوينا مقانو ثني لي غون جوار تو سا باش كني هذا من يك يعني سي لاب كي كاش لا فورس اللي كان يبرد ساقي لوان ولا من الوقت كي تزال يبرد لوان عندها غادي يبان تبع لا جي اس كا سنه اللحوم باسكو هو كذا ماشي الخاثني ديكونا تبع لا جي اس كا ماشي داين ماشي داين الهاني بغا نزداوني تبع لا جي اس كا مثلا وقبل هذا السنه ولا بدا شو تسمسلين لي بلاطو مازال لي فيديو يا تو لي ديكلاراسيون سنه دي تقارن كنا الناس نخدم هكا نخلص هكا كوس نخمم كلشي نتوالي قلنا مازال انا ابي واحد 10 ماتش 11 ماتش افيك لو ماتش دوطار نتوالي محسوب سنه اللحوث تبع لا جي اس كا افيك لا ماساكيا انا سالاريال يسولين مليح لو بودجي البروفيزيونيل ولا يولي مليح عندها ساكيا وزمانا عندنا ولا بليك هي يعني سي بو دو طون لا بيرسون كي ا لا تيت باسكو كي ني جامي ستاف عايس لا تيت تبع لا جي اس كا انيس جو نو سوي لي ا بارتير دو جودي زعما الى ديميسيوني ولا لا ديميسيوني لا في لا بريسيون سور لي بوفوار بوبليك لا قاصدين ساكيا لي بوفوار بوبليك ساكيا يعني لعبنا يعني ان رول باش كنا مزال نجيب على كتعاونن باش كنا هذه قيم باسكو ماشي دا مزال يقلقني تبع لا جي اس كا ساكيا خاص ساكيا لان يعني وكذا يعني زديت كان افوضنا على كاري سبونسور ديوسان يعني دروس دريم كان يعني باش كنا قبل لا سيزون ساكيا باسكو نتوالي نكون ازكى سنه الحوت تبع لا جي اس كا باسكو نزرا ساكيا ولا الشيء يظهرون داخل شاك سيمان هي دي كونفلي دانتيري داخل تبع لا جي اس كا ذي البيون تبع لا جي اس كا ما تولى شاك فوا نوي ديميسيوني نساكيا عندي لا با سيمان دي جو عندي لا بوزناد عند لا زهيه بن عروس اللي تمسلاين فلودي اللي تمسلاين افلا دات نتاع لا جي اس كا عندي لا ويا ظني كي دي بذان يعني دي دانيس ديبي الديبي دو سيزون نزرب لك ثقه نسن ذا خساره تبع لا جي اس
تنمرتي كماس الشريف تنمرتي كبريزيدون دونك هادو على غورك كشويه نروحوا على الماس ماس عبدون رفاح رفاح اكيد نسقسيها مزوارو دونك اك جا كنت قنيتي وكنا دينا غادي نفرج عندي تبع الاول كي ذنوات ماس ربح عبدون لا كارياني سبورتيف ايوا كنا يتكا سقسيها بار لا سويت دونك اوركا ولي Alors, c'est M. Abdoun Rabah, ex-président du club Nussarit Hosindai. J'ai exercé pendant une vingtaine d'années dans 2 mandats en tant que président du CSA. Voilà, je suis natif l'Arban Thiraten, j'habite à Alger. J'habite à Alger. Voilà, je vais, si vous voulez, vous donner فوالا تنمرتي كدير رفاح سمحي تنمرتي كتام قران دونك اسقسي هو مزوالو كشيني داس الواي ثلاث داس الواي قديم من السياسه دونك صونا مشيت فونكسيوني لي كلوب سبورتيف كي اماتور دونك لا بروميير كيسيون يفرجنا خاطر شاك فوا سلنا ولكن السياسه مي او جوست اتاسيك زرينا هذا شو معناه دونك سي كوا لو رول دو سياسه لو رولينس انيسيال لو رولينس انيسيال مي تخلقن ذا شو ذا لو رولينس. D'accord. Alors, la dénomination déjà du CSA, c'est club sportif amateur. Le club sportif amateur, il est à but non lucratif. C'est de l'amateurisme. Il est créé pour promouvoir les différentes disciplines, que ce soit individuelles, collectives, dans toutes les disciplines. Les assemblées généraux des CSA, elle est composée des membres fondateurs, s'ils sont toujours en vie, c'est les anciens présidents qui ont fait au moins un mandat, terminé leur mandat. Ils ont terminé leur mandat. C'est les autres membres, c'est les présidents et les membres des bureaux de section. Deux sections, ça dépend comme la GSCO, les sections, ça le président, c'est le président de section, et ça les membres, ça dépend entre 3 et 5 membres au niveau de chaque section. En plus de ça, tu as le droit jusqu'à 10 membres d'honneur, les membres d'honneur qui peuvent siéger dans l'Assemblée générale. Dans les listes des assemblées générales. Les listes d'assemblée générale, il a à chaque fois, avant qu'il y ait une assemblée, que ce soit ordinaire, extraordinaire, 15 jours à l'avance, il faut que ces listes soient validées par la tutelle qui est la DGS. Et normalement, voilà, j'ai oublié un point, tous les membres de l'Assemblée générale doivent être soumis à une cotisation. C'est dans le cas, le montant de la cotisation, il est défini par les membres de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, ça varie entre 1000 à 3000, ça dépend. Les moyens du club. Les moyens du club. Dans le cas, ces cotisations, ils ne sont pas payés. Un membre de l'Assemblée générale qui n'a pas payé ses cotisations, il est de facto éliminé. Voilà à peu près pour ce qui est de l'Assemblée générale. C'est le Hajj Nidan. Il est à les clubs amateurs. Les clubs amateurs, il est strictement interdit la rémunération, que ce soit pour les joueurs, que ce soit pour le staff technique. Donc, ce sont tous des bénévoles. Voilà, ils sont tous des bénévoles. Ils sont tous des hommes, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà à peu près justement, les clubs sportifs amateurs qui sont rémunérés, que ce soit les athlètes, non, les responsables. Donc, c'est bien d'éclaircir le point ici. Donc, d'éclaircir le point ici. Donc, juste, c'est une petite question. تنادلينا وكاه يموتن صف وكاه يموتن دون كان دايلان كلام موتن داش خدم انا رجل الموند البروشان موند باش كانوا رومبلاسين ils peuvent le faire immédiatement. Dans les médias, c'est sur une simple demande qui est adressée
كيس قارنوا بيرو دو سي اس ا qui doit كيس قارن déterminer est-ce que كيس قارن est-ce qu'il est apte à intégrer l'assemblée là. À partir de là, s'ils ont trouvé c'est un consensus pour un avis favorable, ils vont la soumettre à l'Assemblée générale pour l'adopter. Justement, c'est كيف كيف خاطر دي la composante de l'Assemblée la GSK اللي كاين مثلا donc pour afin qu'il soit remplacé donc ils peuvent utiliser la procédure acquis et Bien sûr, voilà. vous avez à la fois vous avez jusqu'à 10 personnes à la fois, pas plus. Chaque mandat c'est 10. Chaque mandat c'est 10 personnes. Et l'Assemblée générale n'est pas limitée. Il n'y a que le bureau qui est limité, de 5 à 7 personnes. Sinon, l'Assemblée, ça dépend. Et il n'est pas limité. اوكي ثاني ميرسيك هذا رفاح ثاني ميرسيك افتيري ثاكي اضرو حارمس حميد سوي بس نعطي داس لغما يقدم مع اساس باش باك انترفاع من الميزان قبيل دان ميستر فات لا جيسكا بيسك اي فورمي دي ترفعنا دونك اسبوساكي دي سمانه كي ثانكيرث يا اون بوليميك عند دهران بلي اتاس لي سيبورتر طلبنا سلافن سيدي صالح اساس سيدي صالح دي ترفع لا جيسكا بيسك لا في de belles performances, une belle prestation des matchs de Biscala. Donc, est-ce que ce qui a à faire à chaque fois, il y a une reconduction du gardien de rang vers la GSK, des choses qu'il a justement à appliquer pour maintenir un niveau conséquent. C'est un sujet vraiment très, très délicat. Déjà, normalement, ça, les gardiens de but, jusqu'à ça, les gardiens de but, normalement, déjà de une, ils font instaurer une certaine concurrence parce que, comme je vois, le podium ou lèche, championnat ou lèche, au moins, je vais faire une concurrence comme ça, ils ne vont pas se sentir vraiment. هذا يلعب سيدي صالح هذا يلعب رمضان هذا يلعب حديد déjà je vois qu'il est disparu. Nantes, ils l'ont bousillé, il a été disparu de la circulation, soi-disant il est blessé, moi je ne crois pas, même mon espoir est là, Vera. Des deux, il faut instaurer une certaine chose, il a l'entraîneur des gardiens de but, il est souverain, il va instaurer une certaine souveraineté, c'est lui qui décide parce que j'ai eu l'écho comme quoi c'est l'entraîneur en chef, l'entraîneur en chef qui décide et tout. Non, moi je ne crois pas à ça. L'entraîneur en chef il va, mais l'entraîneur des gardiens de but il est spécifié. Pendant la semaine. Le match. Donc, c'est à lui de décider et de prendre l'entière responsabilité de gardien de but à l'élève. ثاني ميرسي كماس حميد ثاني ميرسي سام قرانت دونك هذو على صوره كان الماس كريم دهام بيسك سي نوتر كرونيكور دونك هذه هضر كان هذه هضره في فرج انترفار لاجياس كان لي حاله بوساكي نخفي دي زواله وصفرا حاله ou preuve à l'appui, les supporters de la GSK, dans leur immense majorité, au Doral Nala Saner en novembre, et nous, à l'exception de Tava, au Doral Nala Saner en novembre. Est-ce que c'est qui a masqué Daham, Tava les réseaux sociaux? Donc, pourquoi les supporters de la GSK au Doral Nala? Et est-ce que Doral est défini dans les deux? Merci, je le fais une deuxième fois. Je le regarde du Tava. Écoute, les supporters de la GSK, ils sont fermes et définitifs. Ils ne cautionnent pas la politique de cette direction et cette direction qui était légitime. Et tout le monde des Arabes qui dit ça le mois de septembre à Guinée. Donc, les appels qui ont été faits sur les réseaux sociaux et un peu partout, parce que ils تروح dans le stade à Guinée باش كتفقد كيسقارن اماكن لي كوسيون باش كتكملين غير الشغل اللي خدمنا كاكيني باسكو نكون لي سيبورتور يونا من كاينين لا ماجوريتي دي زوتر سيبورتور عندها مالان ils se reconnaissent pas la GSK Guinée ni que ce soit les couleurs ni les valeurs d'Anglais ni rien du tout ni qu'au jour d'aujourd'hui
je ne pourrai jamais que le stade, mais je sais là quelques poignées d'énergumènes et des gens mal élevés, comme dans le stade, dans les alentours, ils n'arrivent même pas à vivre Dina pendant le match. Donc c'est malheureux, c'est honteux. Impossible. Mais je fais qu'un Shrif Mlal, il a réservé même toute une tribune aux familles, aux enfants, aux femmes, aux vieillards, aux vieilles, donc c'est inimaginable. Les supporters les supporters parce que قبلنا فكن ولا الدورو الى الديريكسيون غيني دورو سكنارا باسكو ماذا قال لك شمضار داخل الاستاد سا فو دير كو قلك تتعاون لا ديريكسيون غيني تعاونتنا كملنا البطله كيفاش خدمنا كغينيا aujourd'hui la direction Guinée est en train de diviser les supporters de la JSK. La direction Guinée ne représente pas que les supporters de la JSK. Nous connaissons les supporters de la JSK عندما كيف derrière l'équipe on supporte l'équipe. ماذا قال يا مويان نزار ليكيب لنا derrière un écran اتنفرج مي شو ان بويكوت توتال الستاد غيني ان بويكوت توتال تكثر ولا الدورو باسكو يتمثل الصور ديالت فكم ما مثلا في تخمنا 20 20000 30000 ما بطل نناون ونكتمارا باسكو صوردين يتسكن اثنفرقن كويغارسن donc la direction à Guinée et tout ce qu'elle est en train de faire il faut la bannir. Et donc, moi personnellement, j'appelle au boycott. Le boycott, il a qu'à dire et on ne lâche pas ça. Donc, moi, je fais un appel à tous les supporters de la GSK, un Demelin, du Charq, du Gharvous, du sud de l'Algérie, tous unis derrière ce message, Anida, on le stade. Et restons unis parce que la GSK, les supporters de Demelin, la GSK, la ville de Tizi Ouzou, la Haute-Ville, la Saïda, d'accord, mais tu vois que la GSK pour tous les Kabyles. Le Kvaïlen d'Amalan, Kmout el-Djaran d'Amalan, Kmout Tavarani d'Amalan. Le Kvaïl, il me trouve la GSK. Alors attention, un petit scaran au message de séparation de Hadja. La GSK appartient à tous les Kabyles. Voilà, j'insiste sur ce message. Merci Kamas Karim, merci. Effectivement, ثروات لاجيسكا اسمي ثروات المزيان القبايلي ايني ذينك ويشدن القبايلي مراضي الدونيث وينفرج نيسك ثروات غمارين من الجزائر. Donc, merci pour le message qui est d'union. Il faut le rappeler. Donc, on insiste toujours sur la notion de l'union. خاطر ذي كي كان يكزمنا دي شوف لاجيسكا سي اللي حاليا كندوز في حاله actuellement. Donc, هذا هو رمس مراد مازرو ثيكلتي سنات رمس مراد مازرو كشي دي كان توجور الا نخدم ان grand projet de la GSK il a en place il faudra un projet d'avenir vers la GSK d'ailleurs quel est le type de projet quel est le modèle de gestion le plus approprié vers la GSK c'est là qu'on projet et la solidité financière et sur tous les plans aussi. Encore une autre fois Zulf Lawan, merci pour la question Farhat. Je reconnais la une petite conclusion par rapport à ce qui se fait en termes d'investissement en Algérie. Le modèle, parce que le modèle, quand on parle de modèle économique approprié, on est loin de la réalité. On est très loin. On connaît Bachot de notre groupe d'investissement, le groupe Bachot de notre pour jeter de l'argent. Donc la fenêtre, ça ne nous intéresse pas. Pour suivre ce que le modèle qui se fait en Algérie, entre guillemets, moi je l'appelle le modèle blanchiment d'argent, ça ne nous intéresse pas aussi. Parce que au jour d'aujourd'hui, les grands clubs, les sociétés nationales, les salaires, les primes, les déplacements, moi j'ai rien vu au niveau de CRB. Un ami qui est en France, c'est un journaliste, Yassine Boualik, je salue. Il a aidé CRB, ça fait 3 ans, les premiers rôles et tout. Oui, mais CRB, c'est un stade, c'est un centre de formation, c'est le merchandising, c'est de l'investissement de Madar. Ils achètent de la paix sociale, les pouvoirs publics.
au lieu que les sponsors, les subventions transitées par un club amateur qui sait à ça, il y a des sociétés pour quelques clubs pour calmer le hala, c'est tout. Le vrai professionnalisme, il est loin. Au jour d'aujourd'hui, j'ai eu l'occasion et l'honneur de visiter quelques clubs en Afrique. Par exemple, le modèle Ahli, le modèle Casablanca, le modèle le ST de Tunis, TP Mazembe, le dernier club à avoir visité l'Indie. Vraiment, en tant qu'Algérie, pays, c'est un continent, on est très loin. On est très loin de ce qui se fait au niveau africain et nord-africain. On va à l'Europe. On ne doit pas partir à l'Europe, il va aller à l'Europe. Nous sommes des Africains. Donc, nous normalement, c'est la nouvelle guerre. Le nouveau cahier de charge, la CAF et la FIFA, pour les clubs pour participer aux compétitions africaines. Mais Chérif Mellal, il va confirmer. Mais dire, aucun club algérien ne remplit les critères l'année prochaine pour participer. Aucun club, je dis bien, aucun club. Le modèle économique. Le stade de la GSK, ça fait une vingtaine d'années. 2008, il dit le cahier de charge. Moi, j'ai eu l'honneur de lire le cahier de charge en 2008. 2022. Ça fait 14 ans, mais il le stade le 1er novembre. Les toilettes, les toilettes ou les buvettes pour les gens, pour qu'ils puissent manger de la mettons, ils vont prendre un sandwich, un jus, une bouteille d'eau ou lèche. C'est le professionnalisme qui est le professionnalisme. Il est loin, il est très loin le professionnalisme. Ils doivent changer les mentalités, ils doivent changer le code de l'investissement. En tant que groupe, on va en Algérie, on va investir, pas de souci. Mais on doit investir, ça va être du 50-50. Ça doit être gagnant-gagnant. On ne vient pas jeter l'argent d'un groupe, venir en Algérie, les jeter par la fenêtre. On tend les jeter dans des trucs humanitaires, c'est mieux. Et le modèle économique, c'est la mondialisation. Ils doivent libérer les clubs professionnels, ils doivent les libérer. C'est inconcevable. SPA, Siasa, qui détient la majorité sans investir aucun sou dans un club professionnel. وين شفتوا هذا؟ وين انت ثمرت كيد انت ثمرت تهضر د لافريكا ونتشفى فرق الكونتينون افريكان انت ثمرت يكسعنا كالقوانين نمتي امس فرحات نكوني ثمغلينا شو دنقا on veut faire un véritable projet d'investissement au niveau de la GSK. Et ça doit être une locomotive, pour le football national. Moi, je m'explique. La GSK, actuellement, avec tout ce qui se passe, il y a deux solutions. Soit l'ouverture du capital. On est derrière Meshirif Mellal. D'accord? Moi, personnellement, en tant que le groupe, le gérant du groupe, on est derrière Meshirif Mellal. Est-ce que s'il y a une ouverture de capital, on sera tous derrière Meshirif Mellal. Et bien sûr, on va proposer le projet. Il nous a rappelé que la GSK. Mais là, ils veulent carrément libérer et laisser les gens acheter. On est preneur. Mais dans les deux cas, Meshirif Mellal, il va rester à la tête de ce projet pour continuer son œuvre. Parce qu'on le veuille ou pas, avec des petits moyens et avec tout ce qui s'ensuit comme entrave bureaucratique et tout ce qui s'ensuit, il a quand même su, pendant 3 ans et demi, gérer la GSK d'une manière totalement différente de ce qui se fait les clubs. D'ailleurs, c'était le premier à avoir plafonné les salaires. Avec un mode de gestion approprié et les clubs là. Parce que tu vois, nous connaissons l'Algérie, normalement, le pouvoir public. De 4 à 5 clubs, ils vont les piloter. On appelle ça des projets pilotés. Des équipes avec des projets à piloter un championnat. Ça va venir. On va mettre les grandes lignes du professionnalisme, avec une comptabilité rigoureuse,
avec bien sûr une surveillance rigoureuse pour la gestion. Les clubs, tu vas leur donner le temps de faire le projet professionnel. Tu ne peux pas gérer avec les clubs professionnels avec des subventions étatiques qui sont normalement destinés qui sont destinés pour les sports collectifs, même pour les sports individuels. Le professionnel, c'est tout autre chose à Isma. Le professionnel, c'est quoi le professionnalisme? C'est de mettre les moyens et de mettre un mode surtout pour l'Algérie, l'Algérie, je veux dire, parce que il a tout un nouveau modèle de gestion. Le modèle qui se fait, il est archaïque, il est dépassé. Le projet, c'est de créer un centre de formation pour les clubs de Guinée. نسعى على بات يا لي جون داش نخدم ونسال نخدم لوزين لفنيان نسال نخدم الفوتبول السبور دونك داش السبور هكا داش لاكتور برينسيبال سي الجوار سي l'athlète. Donc, tu dois former les athlètes innés. Tout un centre de formation digne. Qui sera où on TP Mazambi et Radi El Hal ou Sma. Qu'est-ce qui nous manque en Algérie d'avoir une dizaine de centres techniques, les différents clubs, par exemple MCO, Chlef, Alger, les clubs GS Canard, le MOB, GSMB, le SS Citif, un autre géant de l'Afrique qui souffre comme la GSK, il a une nouvelle catégorie de dirigeants. Les dirigeants qui ont le football, ça, ils sont dépassés. Donc, le projet d'investissement, quand tu as un centre de formation d'Eglech, avec toutes les installations, d'accord. En même temps, l'autofinancement, parce que la GSK, elle véhicule une image. C'est un club historique, c'est un club historique, mais une période, c'est un club historique, une période, et les titres, ça fait 20 ans, les titres. Donc, on doit retrouver la verve du club. Et comment la retrouver? C'est unir les supporters autour de ce projet, à créer toute une télévision, une radio spéciale, et aussi le projet de l'usine des vêtements sportifs, le merchandising. On fait rien. On fait rien. Ça a 12 millions de sympathisants et d'amoureux de club. Même pas sur 1000 t-shirts, 1000 survêtements. Haram. C'est un manque à gagner terrible. C'est un manque. On les a fait sur études. C'est un argent fou qu'on perd et que normalement, les bouilles d'une lueur d'espoir. Il a ramené une lueur d'espoir. C'était la marque ISO, une très belle idée, une idée, machallah, que personne n'a pensé à y faire. À fructifier l'idée et à mettre en place des mécanismes, bien sûr, une usine, un mécanisme de gestion approprié au Shtagé, et où les on peut aussi, mon cinéra, à copier les modèles qui se font ailleurs. Où les ولاش واحد مازال معلم هكاك نستعلم on apprend chaque jour. Donc c'est des idées MCG qui feront de la GSK un géant d'Afrique parce que il a خير كنا نهضر كان l'Afrique كان قيمة كان l'Afrique يتما. Il faut pas encercler l'Europe et tous les modèles qui se font, non, parce que aujourd'hui, en 2022, il y a une nouvelle, ce qu'on appelle ça, il y a une nouvelle réglementation en termes d'investissement. La loi 49-51 qui freinait les gens à c'est du 50-50, je ne sais pas, mais j'ai pas encore eu j'ai demandé au niveau de l'ambassade à Dubaï, mais comme je suis en déplacement en Afrique, mais je n'ai pas encore eu le cahier de charge pour voir les nouvelles réglementations en vigueur. Et donc, il y a aussi le problème. Il y a aussi, il y a un retard au niveau bancaire en Algérie. Les lois bancaires, des banques, c'est des caisses d'argent.
Tout ça, ça rentre dans le terme de l'investissement. Et quand tu veux ouvrir ce qu'on appelle l'investissement au club, aux différentes sociétés d'asset, sociétés étrangères, des groupements d'entreprises, et là, les outils, c'est ça. Le plus important qu'il y aura, nous connaissons à la GSK, c'est de commencer, c'est de reprendre le club, de mettre les jalons des 3 dossiers, des 3 projets d'investissement qui sont très importants dans un premier temps. Et si on arrive à faire ça au bout de 2-3 ans, ça va être vraiment une relance pour le club, et ça va être aussi une relance pour les autres clubs en Algérie. Ils doivent, les pouvoirs publics de Farhat, ils doivent comprendre une chose. Le modèle archaïque qui gagne la paix sociale, c'est terminé. C'est terminé. Nous allons droit au mur. Face au mur. À 2022, l'équipe nationale, on a un joueur qui sort du championnat d'Algérie. 70% de la population, c'est des jeunes. Donc, il a un arrêt, basta. Ils ont fait des assises, mais je ne pense pas ont abouti à quelque chose. Ils doivent comprendre le modèle économique qui se donne, la mondialisation, la mondialisation, l'économie de marché, l'électronique, quelques années, nous serons en retard de 100 ans par rapport à ce que fait en Afrique. En Afrique, je dis en Afrique. Un petit exemple, l'équipe nationale, quand ils ont joué dernièrement, une VAR. La VAR, ils n'ont pas pu, c'est une nouvelle technologie. C'est des caméras à gérer et tout, c'est pas. Une petite technologie qui vient d'arriver à Mourtina, ils n'ont pas su la gérer. Donc, le connaisseur actuellement, on a les sociétés nationales. Société nationale, mais il a qu'un c'est déjà beaucoup, mais je veux dire, nous connaissons des sociétés des idées, les projets GLAN actuellement. Et c'est valable pour tous les clubs d'Algérie. C'est valable parce que dans tous les clubs, c'est un supporter, c'est un Rachid, c'est un Labazen. Donc, c'est au niveau de chaque club. Trois projets, un centre de formation, un truc audiovisuel pour le club, pour ramasser, pour fédérer les supporters autour du projet, et bien sûr, merchandising. Les boutiques, un peu partout les boutiques, où les clubs à l'aise, et l'équipe senior, ils peuvent même vendre, comme il fait en termes commerciaux, le Parado. Chaque année, ça a des joueurs, lui, c'est beaucoup plus modèle commercial, parce que c'est un petit club qui n'a pas d'assises populaires et tout, donc c'est une autre paire de manches. Mais c'est très important. Les 3 axes, ce sont les axes que les clubs algériens doivent investir sur ça. Le marasme qui se retrouve, et bien entendu, ce qui est très important aussi, M. Chérif l'État l'écoute, il faut avoir un très bon conseil d'administration. Le modèle de gestion des clubs algériens, il laisse à désirer. Il faut avoir un vrai conseil d'administration, des petits commerçants, des bienfaiteurs, la télévision, non. La GSK a un vrai conseil d'administration. Ça a une petite assise. Il y a les sponsors historiques. 2-3 entreprises. Ils vont former un conseil d'administration autour de M. Chérif Miller qui sera le président du conseil d'administration. Bien sûr, M. Chérif Miller a quelques années, mais il y aura un remplaçant. C'est ça, c'est mais le conseil d'administration, c'est pour toujours apporter le plus ni le club. C'est pour apporter le plus le club. Les sponsors, même pas leur avis. Ils donnent de l'argent, ils sponsorisent, ils ne même pas leur avis. La vie, comment tu vois le. Voilà. C'est le merdique à Masmorat, justement, c'est ça, monsieur Mlal Afayaki. Donc, chez Mlal Afan, Issa Wal Seki, Im de Brandel Vatlar Jeska,
en l'occurrence surtout le club sportif, les responsables du club sportif amateur parce que c'est sur la GSK تنوصل ماشي من الاساس كان مثلا اي كي يضرب de l'augmentation du capital quelles sont les mesures que tu vas prendre ou bien que tu conseilles aux repreneurs directement parce qu'actuellement la GSK elle est vraiment endettée donc quelles sont les mesures qu'ils doivent entreprendre. J'ai jamais fermé les portes pour quelle que soit une personne, entreprise qui va investir تبع la GSK. النادي يعني كوني بغان depuis اسم الله même داخل je suis pas إلا دركينا ديالنا ويظن كونتر لكني كوني بغان دوسان يسعى يبود البروجي يسعى ثموسنيا يسعى بيان سور هذا يخدم هذه خمسة تبع la GSK il est bienvenu. أمضي كالساقية دا شو يكتو هذا الحالة الساقية إمذن ناقي ديوسنا الساقية لا نضليها لا ولا دا شو خدم نضلين ولا ندي جنتا تبع لا GSK الساقية وانا دوغال كوم دي سوفور كو لا GSK تاني ساون لا نراتي دا ساون بغانا تسبانين كوم وانوني دي سوفور يكون دنا سافيك دي مويان des grands moyens, avec un chèque à blanc, on va faire, voilà, je suis pour un milieu qui est public depuis leur arrivée, parce qu'ils n'ont pas le savoir-faire, ils sont pas compétents de gouverner سقمي دوساني مذناقيا خاطر لا قد حكوا ولا قد حكوا عطس يمسلين لدنيا عطس لا عطس الشغل هذا نفضح باسكو عطس مذانا انا كلش بوليتيك مدينه ثورة كريم انك لا GSK القبيله GSK pour les Algériens pour tous les Algériens à travers le monde entier لا دعوه دي سيبوتي تبع لا GSK باسكو كذاكيا يمكن دوسانا نخدم محسوبه نخدم بيان سور تبع لا GSK toujours تبع لا GSK c'est un club de c'est un symbole, c'est un club identitaire, tellement que la GSK, mais qui dit la GSK à l'extérieur, bien sûr, il défend l'Algérie, mais là, il y a des termes politiques, سينا قضيه الدوسي بوليتيك كان كاين هو قال داخل الكونسي داخل لي زاكسيون تاع لا GSK تشوف لي دوكيمون ايزون تيموانيي في اللي كاين طونك بيرسون كوم كوين كاين سوي فوالا جابارتيان تيل جروب تيل توندونس بوليتيك اي تو سا اثيد هندو نكشف ياك بروشين ما باسكو هو كذا باش كنيكس ندير تاع لا GSK كنظن وزمان كسن ايزون تو في تصور يعني هذا مسفهم جالسين ذي لي ريزونا ذي لي بلاط لي شاناكيه بريفي تو سا بو ساتاكي اما بيرسون تو سا باسكو مون بروجي le projet n'arrête de ne pas il dérange parce que نصور يعني نصور عندنا la GSK تغلب كده اللي دي هذاك ما l'autofinancement نصور يعني نقنع ميم لو بوبليك تبع لا GSK تافير لو موند هذه يعاون تبع لا GSK نصور هاد نكري لي سوسيوس تبع لا GSK باش تبع لا GSK تيدير يلبدا تيلا اوتاج دون بيرسون مثل ثورة باسكو هو كذا قد يسان ثورة ذي مذاني دوسان كانت تيازن ذي مذاني كسعنا لا فيزيون كسعنا البروجي وكذا دوسان كان سوالن لي بوفوار بوبليك بغان كنت إذا من الشعب نال دي تريزور بوبليك الساقية ما إلا سوني لما الصلاة يعني سعنا أو كان بور بيرسونال ما صور الساقية لو بيجي تبع لا GSK بيرفيزيونال 80 مليار كي ديكلاري زاهيه بن عروس سي لا كاتاستروف نلحو بها لا كاتاستروف هكا GSK خاص ذا فين سيزون تكلاسي ديال البوديوم il peut pas jouer la Coupe d'Afrique سي داور 40 50 مليار من خاص ندير لي كاس en fin de saison باش كنس بارتيسيبي dans la Coupe d'Afrique c'est même pas le stade de Tunisaya le stade n'est pas homologué la pelouse ça fait 2 ans qu'il n'y a personne c'est à des écrits déjà des écrits j'ai saisi le MGS le DGS qui est incompétent il est le responsable de la situation actuelle dans la GSK il قال que c'est bon c'est réglé c'est bon rien n'a été réglé jusqu'au jour d'aujourd'hui la pelouse de l'Aven les joueurs تبع لا GSK صحيح ما كاين يون لا GSK un grand club صحيح
un grand club soit chaud, mais de l'infrastructure, il n'y a rien du tout. De le merchandising, il n'y a rien du tout. La boutique qu'on a récupérée, il y a un grand otage, c'est un lieu de débauche, on l'a récupéré, un modèle pour tous les clubs, la boutique, ينخدم يدي الشمشة من الاوان النية من اللي تخدم جوسكا 1 مليون دو دينار 1 مليون دو دينار بار جور صافي دو 100 مليون لي سيت بار جور يدي الشام لا بوتيك النية اتولي مساكي الصوضن اميت غلقن بغانا تريكوبيرين اكنيضان يا 3 يا 4 الى 3 ليو ديبوش بوينت اللي ذكر هذا السيكون لا ريكوبيريت ولا باش يضران ولا ما كذا يديوسان وغالد سي لا ريكوبوموند كي جا تبع لا جيسكا اسا تروح البيون تبع لا جيسكا تستحير باش يقدرون داخل كلس ذي من غير كلس اين ام كديناميك شمان جروب دي 5 جروب كل دي دوموند دير الحقيس شغل ثويا لا جيسكا تفضى يعني دي حيشن كل مدان يبغى ياوي لابار دي غاتو يونس هكذا يديوسان ماشي دي جون يديوسان هاد الخدمه نسان دادازون وسان دادازون يديوسين راه هاد الخدمه ما كاينه ذاك هضرنا كلوب بروفيسيونيل ذاك هضرنا لونتربريز بيبليك ذاك هضرنا لاجون دي بوفوار بيبليك ذاك لاجون دي لا اجدكش من لاجون دي لا بيسي ديك الدعوه لاجون دي لا بيسي هنا يفادنا كازون لاجون دي لا بيسي دفك depuis jamais ils ont transféré de l'argent du CSA à la CSPA. Ils nous ont même bloqué, même s'il est interdit, ils ont commencé à verser de l'argent. Si le CSA à la CSPA, ce qui est interdit, on se met à peine parce que vous regardez seguir, ils soit des côtés des versin, dans les côtés des recevenus de Yemen, seguir là, vous regardez, on va les dénoncer. باسكو اسماء سميت لا ذي الضيق ولا شو ندي كان يدي كان المعاونه الساقيه يظل امين كنيان بوت يعني سافي لا مان في كاس يعني اون اوتر ديمونسيون نبغى يعني لي ان كلوب بروفيسيونيل ندير لي انفستيسمون الى روتو سو لانفستيسمون نهضر في لا فورماسيون كومون بريتي دي جون جوور كومون لي ترانسفير سي جون جوور اثنا تولي مسكي لا ريزيرف كمان ولا دي تري بون جوور علي ماجن حديد رمضان اتسيتيرا لي نشاط لي العافي لي اون دو لا كاليتي الساقي لي جون جوور هاكيا الساقي وكذا من قاض من قاض محسوب لي بيبيت نتاع لا جيس كان داير اوتو سو انفستيسمون في لاسن لي زونتيتي مارجيناليزي الساقي نو ساعه ميم با même pas un apport personnel, ne peut être des joueurs qui dépassent les salaires années astronomiques. Vous me savez, le gouvernement d'Arna, la Sonata, les entreprises qui peuvent faire face à la masse salariale اللي تبعت لا جياسكا الساقي هو كذا يدوسان وسان كان ضرب بارسلم اكينين كنيه فوالا اللي قال هضرنا في التيتر هضرنا في البوديوم ومن بعد دون زي سيمان دو سيمان اكينين ماشي لي جوار ماشي يكون هنا دي بوين سي لونسيان ديريكسيون باسكو مبدا ناقي وسند كان بور كاسي لو ترافاي دو لونسيان ديريكسيون سينو كان كملن غوفري دو لونسيان ديريكسيون يبغى يفوا ان ريزولتا الساقي ما نقارن الخدمين دار الخدمه سكو ميم با دي لا كوب دو لا كاف ils ont même pas atteint les poules ce qui est grave avec une équipe ولا يروحنا لي بول il n'a gagné aucun match فين تربح كان كل سلاعه بغاو كل زيسبوار نربح الماتش اللي كونتر ليكيب نيل l'équipe sud-africaine. C'est très grave ce qui se passe à travers la GSK parce que toujours le titre, le podium,
dans 2 semaines, c'est autre chose. On il n'y a pas d'argent. On a des jeunes espoirs. C'est vrai, des contrats à 4 ans, 5 ans, on les a convaincus, mais des petits salaires et tout ça. Ça dépend par rapport à l'année joueur, un jeune espoir, mais c'est un gardien. L'avenir, c'est un gardien, il va servir la GSK. ما تولي حديدي 19 كيف ما تولي نشاطي تاع 15 ما تولي بشلوش يتساوي ياكل ديبوي د الحقن ويجي وتنخلص انا وسنفكينا اوكان سنتيم ما تولي كان كرم نقول لك كرم اللي ندير il était mieux joueur jeune joueur un africain c'est ولا شيء اللي ديسبارون ديال l'avenir اساكي بوناس دا جواد اثينغ au lieu que ويناث كذوم ils vont le préparer pour le transfert il y a un chat qui derrière il y a l'autre joueur dans l'arrière دوا عابد qui dans un équivalent placé et tout ça باش نحط dans la ligne باش il y a un investissement un retour sur investissement c'est que ازان يك le projet ازان يك les jeunes les espoirs la GSK اساكي ما تولي ضد سنه ils ont gagné 2-0, 3-0. Même, c'est pas. الميكرويك يا شريف الميكرويك. À l'image de Boualia, Salem et tous les jeunes joueurs de la GSK من الملعب l'un des gens en fin de saison on va jouer sur la stabilité tout ça on va garder cet effectif pour l'année prochaine et encore avec quels moyens tu vas les garder et là ce qui devrait le public il dit que 2 mois et demi pour la saison tu vas les cher le Sénégal en pleine saison attends les problèmes le groupe est divisé l'ingénieur l'entraîneur ne maîtrise pas le groupe la direction et encore il n'y a aucune discipline instaurée au sein de la ZAC de ce que l'on est d'avoir la GSK. C'est que depuis 2 ans, il verser un salaire, je les défie, qu'un salaire en 8 mois. En 8 mois. Je suis versé, il boit quelque chose, on lui a fait une avance de Taouama, un salaire. Oui, il y a une image au Cassina, au Nahda, Ben Saïh et tout ça. Il y a une guilise, une khalsana. L'audit. Donc, on a travaillé dans la transparence, une jet le comptable, une jet l'expert comptable, le commissaire quand il a certifié les comptes, nous venons en pleine assemblée générale. Ils ont aussi, j'ai les défis, fois de l'audit. Je vais demander le rapport de l'audit. On dit, il y a الساقية عندي دو فن التروني دفن نطاو 1,2 milliard ils assument leurs responsabilités داوني من النيا عندي سنياوا باسكو ils sont responsables de la situation كنا نتراجعوا فكن et encore j'ai le droit de refaire الساقية حوايج غاتي ادفكن دا شو ندي سوفاغ لوديتاكي الساقية تنقري فاس نسن وغين تتسفون على الببليك باش هذه لي فيريتي إلا قاساقي الببليك هذه زالي فيتي أنا تخدم ميركل باسكو يوغا الكونتر نون يانا لودي تخدم 2018 à 2021 اي غير تخدم لودي تكنيك دنا من تزواره ديال لي بلاطو اي تو سا دوبي 2010 à 2021 اي غير جبت لي دوسيات هذه ولي الشعب هذه ولي الببليك تاع لا جيسكا انا كخدم نسيدت انا كي ترافاي دون لا ترونسبارونس مي وي كذا كيد وسينا وسنت كان pour nuire parce que كاين ديرونجي ياكل باسكو nous la mission الناس كاين الا قنصغ لي شريف ملال الا قنسك شريف ملال لا ميسيون انا قاش شريف ملال الحبس شريف ملال قاس نسلسق دوسي بوليتيك ندروح ياكل اثني ديني غتجوز دايك شو تيموانين شو خدم ديال لا جوستيس شو هضران فاللي باش كنيا فوالا يد كاين دي بروبليم بيان سور افيك لي بوفوار بوبليك et encore dans ma gestion, on a détourné des fonds. J'ai les défis, comme d'habitude. Notre savoir-faire. La preuve, en si peu de temps, il n'y a aucun club
يخدم لين نخدم الكنيه نضي دام كساقي خاص انه اون كيتي محسوب لا جي اس كا كيتي هذا كيتي الفغينا ولا بدا شويه راني تو سا لا شو خدم انا لي بوفار بيبليك لان وكذا لونسيان مير دالجي وكذا يعاونن وكذا يروحون على عاون سنين قانس وكذا يتابع اكس تابع ياك خاطر بيانتو تخدم غادي تجيب اكسبليكي يوك اتصل الحوايج يستخدم من وكذا باش كنا ظن كنيا باش كنا ادوغالن اذر ظن يوك اين نخدم كنيا بعد هذا ولين باسكو ويجي جو سي كي تخمينا كاين فرحه تولي اتفرج على الكسن زاب اللي كيزون اوكين سافوار فير زاب اللي كي نسال الحل باسكو عداد الاقل سنا مقارنه موديل دونتربريز ان موديل دو جيستيون كري لا ريشيس او تو سو انفستيسمون اتصبر اتسالير دي تو سا وكذا كاين غالي منسن دافونس اوكان ابور بيرسونيل ni chacun blanc ni rien du tout la masala 80 milliards comment ils vont faire face نكسي كاين لي جوار بروشينمون بغا نخمم لا كاف بدا ديجا نخمم لا كاف وتنحيينا هذا وتنحيونا لي صالير وتنحيونا ما الا لي بريم تاع الناس لي بريم ديجا تحقونا هذا كو يقولون في لي جوار اسكي ديفان اسكات هذاك شمني داير من سونالكا كاسكي لا دوني سونالكا سي نو nous connaissons le dossier Sonalgaz, il indique qu'on a de la Sonalgaz, est-ce que c'est qui nous a accordé depuis le début de saison, ils m'ont contacté Sonalgaz, 2,5 milliards. 2,5 milliards, la masse salariale à peu près plus ou moins 3,5 milliards par mois. C'est ce que je داش ويسك تخلص لي بريم تخلص لي سالير لي جوار et encore ويا d'autres sponsors. C'est qui le monde du football il est en crise au lieu de baisser, il y a encore Quels sont les objectifs à la fin de saison? Quels sont les objectifs? On ne va pas jouer la Coupe d'Afrique. Un qualifié parmi les le podium. On va essayer de ناوي 50 مليار خاصة 40 مليار نسيتني دناوي باش تبارتيسيبي لي لوا سون شونجي باسكو لا جي اس كاي تابلي à disparaître زاب اللي كان الجنان غوف واقص ندينا البوبليك شو ذا سي وساقيا وكذا هاد الجنان غوف فرض هذا ولن باسكو تاعكم تسوغ الفلانه تسوغ لا كوافل خيروني حمل انترفال لا جي اس كا باسكو لي توبليجي هذه وثاع الجيب باش هذه صوفي السيمبوليكي هذه وثاع الجيب باش هذه صوفي السيمبوليكي يوك البوبليك انترفال لا جي اس كا داميلا باسكو تاعكم لا فات سوغ الفلات تمثلت نني فلا فا nous sommes obligés d'intervenir, d'aider, de mettre la main à la poche pour sauver ce symbole. Parce que وكذا كير وسعنا النيف وسعنا ثقفيليت وسعنا ثلوكزا وسعنا ثنصليت ولينا هذه مولانا نتموت للجزائر وكذا كير ما كيون تعطينا ذي لاصلين ذا شوت اتفهم ما تصل الحوايج وكذا كي سون ديتيرميني دو كاسي دينث دو كاسي دينث لا جي اس كاد لا ليسي dans des soldats à la fin de saison. Et là, vous allez voir, est-ce qu'ils peuvent faire. Jusqu'à la fin de saison, je vais payer tous les... jusqu'au dernier. Si tu as de l'argent, il faut les payer, il faut mettre la main à la poche. Et l'argent de la PC, l'argent ACA, mais tout ça va se retourner contre eux, que le CSA, que la CSPA. Qui n'est jamais les défis. J'ai les défis. هكذا ديلي بيلون كيك 3 نيجي اسكا سناث ديلي بيلون سناث ديلي بيل سناث l'audit اي vous remettez le travail commissaire compté en cause اي سناث سيدي للسيرغاز مي 3 مليار de son il faut les payer يلقاهني داوي الا قاهني داوي vous êtes responsable la situation الا قاهني داوي ثاني ميرتي كماس من لا قليك فريمون سور لو كو دونك ثاني ميرتي كماس البريزيدون دونك فوالا دولا ماس عبدون الدرفح الناس ما شريف من لا هو ثيوث المحشي كان باش السكور يزمرك يصب العقل كان ضرب طناقي فوالا الدرفح اللي عندك الميكروني كان كليكي فلاس كان باش كديجا هاد لاكتيفي اكيد تسقسيه الميكرو يكدرفح كليكي فلاس اون با غوش فوالا بارفي يمكن كليك هذا الدرف ميرسي دونك الدرف حد ولا غورك
toujours concernant le CSA نتولي ديال الفوتبول الجيريان CSA كي يمشوا بهكاك لا اس اس بي شو اللي كشاركين في غارني وزاره سواء كان tous les clubs algériens sont rattachés au CSA ou et la sous-question comment dissocier justement HTK pour les dossiers pour la pour les dissocier il faut il faut comment on appelle ça il faut une décision d'eau c'est les pouvoirs publics qui peuvent les dissocier parce que انت لا ما يسمح خاطر السياسه كيما ماشي كان لا جاز كيديروا يديروا فيها bien sûr connais personnellement des clubs un délire présidentiel on a ce problème le problème est à ce jour c'est la même chose dans tous les clubs pour les dissocier c'est de revenir il est de créer des créations des SPA à Guinée c'est d'annuler les premiers décrets le cahier de charge c'est de refaire un autre cahier de charge pour qu'on puisse les dissocier, la SSP ou le CSA. Sinon, on ne peut pas les dire, on ne peut rien faire. Et c'est à l'autre, ils seront attachés à vie. Il n'y a pas, c'est les décisions des pouvoirs publics. Personne ne peut intervenir dans la Guinée. Personne ne peut intervenir. هذا كيسقرنا دوار كيسقرنا ريما شريف ريما شريف اسمي سوا اللي دينا سقلينا pour ce qui est de surtout je m'attendais à cette question خمسة شي posé je vais anticiper بالك il est dans ta liste de questions pour ce qui est كيسقرنا les transferts d'argent du CSA كيسقرنا le CSA à la SSPA هذه اللي تسقسمي معليش راه معليش on va anticiper on va anticiper كيسقر et il est strictement interdit. Il y a le décret 1574 du 16-2 2016 dans l'article 6 et 7, c'est spécifié noir sur blanc. Il est strictement interdit tout transfert du club amateur vers la SS sous aucune forme. Il est passible de la justice. Mais les gens l'implication des pouvoirs publics, alors que il y a déjà un premier transfert, Normalement, le président du CSA, il doit être poursuivi. Donc, transfert l'argent du CSA à la SSPA, c'est ça. C'est spécifié dans le décret, je l'ai même inscrit, alors le décret 1574 du 16-2-2015, dans l'article 6 et 7, il est strictement interdit tout transfert du club amateur vers la sous aucune forme. شو لاعبين خدمن دي ماغوي باغ اكزومبل خدمن اسمي خدمن دي بريشين نوتير لي بريشين نوتير جو نسي با يا بليزيور كيسقرني يا بليزيور فورم لا اخر مي non la convention la convention c'est le contraire avec Mamorad la convention générale c'est juste le même ordre d'idée. Je voulais juste rajouter la même idée, les conventions, sous forme de convention, et tout ça c'est illégal. Tout ça c'est illégal. Bien sûr. Mais en général, les conventions entre le CSA et la SSPA, normalement c'est le contraire, c'est la SSPA qui doit même qui se donner de l'argent pour le logo né, pour le logo, les couleurs. Comme fait l'USMA par exemple. On fait le chemin actuellement avec Serport avec le CSA, une allocation annuelle pour les sectionner, et voilà, parce qu'il y a le logo, il y a voilà. Voilà, par exemple, l'USMA, ce que je sais de l'USMA, parce que j'entretiens des bons rapports, c'est 30 millions de dinars, 3 مليار نيوسكواس يسنتساكن le CRB وزاري شحال فوالا alors que bof c'est pas spécifique à la GSK le club خدم من 6 Guinée
يوكليك الخمسة mais كني داون dernièrement dans une intervention ديال اخر نكوني au niveau du club Même Chérif Mellal, il fait en 2019, en 2020, si j'ai bonne mémoire, il va confirmer mes dires. Et c'est ça, quand ça s'est bloqué, au niveau de Tizi Ouzou, ça a été suivi, nous disons que nous mettons aucun centime n'est donné. Depuis justement notre arrivée, l'appui voté pour la GSK section avec un brevet d'affectation section en football, on ne les a jamais réussi encore. Nous avons vraiment les noms difficultés, Smila IDS, et nous avons un virement. On les a aidés, que j'ai proposé à IDS, la main dans la main pour lancer le judo, la natation et tout ça, pour travailler en collaboration. Mais malheureusement, jamais un étoile dans tous les clubs, la CSPA, le CSA, on a l'intérêt, jamais de me faire. Ça veut dire les intérêts que nous se faire en place. Mais à la fin, qui va assumer ses responsabilités? Parce que toujours, il y a la fin. Parce que toujours, mais il y a un début et à la fin, bien sûr. هذا المرثي كما الشريف نصفر حتى نفرش في أورجو ولكن الدرجة puisque tu peux سمح لي كان كنا village ياسك d'après كيسنا depuis il y a داخل il y a aucun membre يتخلصن les cotisations زاد قلنا شو قلنا لك les GF justement prochainement parce que le DGS c'est ça qu'il est responsable de la situation parce qu'il a un droit de regard sur le CSA et il y a beaucoup d'indemnités, beaucoup de salaires, il n'y a que les joueurs. L'un des joueurs qui touche les joueurs de la hand qui touchent de l'argent. Il y a des membres, les membres du CSA qui touchent de l'argent. Comme indemnité, on aimerait bien le DGS on lui a un message, il va déclencher une enquête parce que c'est lui le responsable de la situation, la catastrophique vers la GSK parce que il y a ça comme indemnité, il y a vérifier les anomalies même l'Assemblée générale, c'est votre tête. Mais il y a de l'argent public détourné. Non, mais ce qui est des cotisations, normalement, des canons, ils n'ont jamais appliqué. Des canons, une fois le club de Mkhiskarn va déposer la demande pour tenir l'Assemblée générale ordinaire, extraordinaire. Ils sont bien le président du CSA, il est éliminé de la liste pour la valider le DGS. Le DGS dans son devoir de demander le registre des cotisations. Une fois le registre, les membres de l'Assemblée générale, ils sont automatiquement exclus de l'Assemblée générale de facto. ولاش شنو تخلصنا ديك السنه انا دي كوتيزاسيون ولاش تحويسن كان دا شراوي سيت ولاش alors ثقي ديجا on touche pas un membre dans l'Assemblée générale et j'ai des très bonnes relations ici بدنا نهضر القانون ساقي القانون هذا نهضر باسكو ساقيه ما الا لا جي اس كتفضى وين ثوض ازكى باسكو يكون اذا زكى نقرا ماشي اذا ساقيه انا ثوض ازكى باسكو يبغى ازكى لي ريسبونسابل لا سيتوياسيون لا لي ريسبونسابل لا سيتوياسيون لا الوكذا على قلنا في qui ont poussé باش تسيلي لا سيتوياسيون الى نزكى à la disparition تبع لا جي اس البوريسمون الدربح اسمح لي كاين جي كيستيون هنايا quelle est la position de la DGS et est-ce que la justice peut s'auto-saisir de ce genre de dépassement et de manquement? Bien sûr. N'importe quel citoyen, surtout des transferts à Guinée,
ديال لي ترونسفير باسكو هي ان دوكري يبان تروح هنا تخمضي اللاتر مسيو البروكيرور جينيرال تيربينال الاخر استني فوالا كيسقر نيزون هذا كيسقر نيزون فوالا ايزون فير ان ترونسفير نتفقد الدوكري بوف الخدمه لي زافوكا تو سا il est autosaisi en principe il est autosaisi. Même avec un brevet d'affectation du DAL, est-ce qu'un brevet de le DAL? Un brevet d'affectation. Non, ولاش هناك شريف كما يورد sous aucune forme. تبان sous aucune forme. ولاش دابا شوف كاين الساعه ذاك كاين تسلي ذاك كاين سميتها دي سيتواسيون باراي نا t'as eu des échos dans ce sens dans d'autres clubs نا est-ce que تضريان كل دين تضريان le président du CSA, le président de la SSPA, avec trois membres du conseil d'administration, plus le trésorier, ils sont condamnés à 5 ans de prison. Et on va déposer plainte. On va déposer 5 ans de prison. Ils ont exécuté, Stéphane Darabah, ils ont été exécutés. Non, ils ont fait des recours pendant la Cour suprême. La Cour suprême a 6 سكنس اللي ديسير بيان تقيم لينا وخلاص. Bon, au dernière nouvelle, apparemment, qu'il a ils ont bien arrosé الدعوة ولا داير. Voilà. Mais c'est officiel, ça, je l'ai vécu, كاين السلكه هذه مش سلكه كاينين بوف une fois qu'on خدمنا la réunion du bureau كاين j'ai pas signé le PV pour le transfert ومن بعد اسمع بعد خدمنا une assemblée générale pour le président d'AP parce que c'est une subvention ماشي سقرن l'APC pour le président d'APC pour le président de la SSPA le président du conseil d'administration يحضر la réunion كاين بوف حضر l'assemblée générale ils ont signé ils ont voté tout ça. Non, ce qu'on croit, c'est légal, c'est une prime pour la finale de la Coupe d'Algérie pendant que il y avait un ex-président de la section handball, il a déposé plainte. Ça a couru pendant 2014 ou 2018. Alors, رزار مي ونا داني البريزيدون ديال لا سيكسيون كي صحايسه وزار الى اخر واسمو والله غير لي زون كونداني ناك بور دو انكولباسيون دو الترانسفير وكذا فورماليزاسيون الاشرار تاعهم كيسخان صارف كاين تكون عصابه اشرار فوالا باسكو ايزون كيسخان لي دوكيومون ماشين تو سا ايزون ماشي فالسيفي ايزون مونتي ان دوسي كوا ماشي ان نوتير تو سا ماشي دينا بن شيخ باش تحيوا اول ندار حام كي دينا بن شيخ الكونسلتون لاجيوت لاشين دينا تمورت البالون الناس ماشي غير العصابه اللي كاين الناس ماشي غير العصابه اللي كاين في الاقتصاد الناس في البالون العصابه تاع البالون الناس ما عندهاش راس ما عندهاش السلسل اذا العصابه البالونيس اليونيك تغلب لا كامورا نضحكوا نوتر في ادرايين كاينين بوه مازال j'étais le premier vice-président que vous chamarnez le حلو. Il y a eu une subvention de 5 milliards. Toujours c'est la mairie. سيرتو فو تشمع هذه سي 50 مليار كثرت شمرتي تروح كوش دروات. Qu'est-ce qu'il a fait de faire le bureau. La SSPA c'est les impôts 7 milliards. 20 milliards d'impôts à l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a les impôts, il a reconnu la dette, il peut dire le LCSA. Donc on n'était pas au courant. Un beau jour, j'étais un beau jour, comme j'habite juste à côté du bureau du CSA, l'agent de sécurité نيك عمي رابح نيك جابوه بريه الليغت يفوت ميزون دومور de كيسقر depuis à l'époque c'était 6 milliards et quelques bateaux les 7 avec les intérêts
بدا اختي تمديتني ساول غاس الملاد البيرو ناس شو توقاون يبدا لي يقول حسبي دا بوبوت نوزري غارة. المهم اشو الاخر واسمو ناس كاينين ليك دونك جو في ريغلي سو بروبليم ولا كل زمير جو في ريغلي سو بروبليم جو في ريغلي سو بروبليم يقيم كني الا ريا ريغلي كيس كي لا في تروح دي سيفونسيون 5 مليار داك تولي لي كيس قرن ليطا سي تو تا ماشام لي كومبليس اسميتك من 5 مليار اون في لا ريونيون تو سا باش نترونسفيري 4 مليار 4 مليار اللي لا اس اس بي كون فا غاردي 1 مليار يا سيدي الحاجه هذه خزر بالشيطان امشي ناس تشوي كاينين دو 7 مليار ناس يمكن بعد يثبوا 7 مليار نكون نفكر 40 مليار نظن ناس ماشي كثوره نكون صافي شحال يكون با يد سيفونسيون بور اون فوا نكونوا نافي با داغريمون الاخر بوتشا ماري سارا لاغريمون سي لا دي جي اس تو سون سارا مي سي لا ميري تو سا تسكنا يعني يا ودي نو كذا وكا الاخر واسمو معليش نخدم معاك ولا روح ادير والله هذاك نصر بينك بس كي رمضان طاحت رمضان جيتي وزامبو ديريكت روح على زامبو ناس عندكش من 5 مليار روح عرف الثدري من الاول ناس والله ما بونت لا اس اس بي. المهم ايزون بلوكي الكونت ايزون بليكون الكونت بلوكيت الكونت منا ام خدمان يروح البريان تاع زمير ليا كاين تاع تشامر المعارف توسا كان 150 مليون ايزون دوني 150 مليون 150 مليون كيك سنتني سي 1 مليار للسياسه ماشي سي لي 4 مليار خلصنا مشي سقارن تشيبانين 150 مليون دي مشي سقارن يدي بلوكي دو الكونت يدي ترونسفيري سنتين لو بلو نورمالمون دي موند هذا الحكايه شو لا يضر وكي سي دي كا كونكري فيف البروفيسيوناليزم اون الجيري اش هادنيني خلاص سي دي كا كونكري ماشي قال حكاني ولا جلي فيكو بزاف ناس ويكيبيديا دار بها مثلا دينا دي لي كوبور جورني كيشكا توا هانسر سندينا مام الاخر لو جورناليست هنا كاين اللي لا ما كيسخاني الى مونسيوني كون كوا جيتي كونتر لو ترونسفير باسكو كني اسن مام كاسمي دون ما كومبان كونت بور لا بريزيدونس ناس كيني با كيستيون باسكو لي سيبورتور اون جينيرال ماشي لا سيبورتور جي اس كاي سي با سا لو بروبليم يدسن لو بروبليم يسن كاين لي ترونسفير لو ترونسفير باش نسفك هادري من سياسه لا اس اس بي غير نسوا ناس كلي جوار هذا 300 مليون كتحضر روح على الحبس C'est interdit formellement. Il faut le réitérer, c'est interdit formellement le transfert entre le CSA et la SSPA. تنمرتي كدار فاح ثيري في كينيك هذا ولا ديريكتورمون افري ذاك جات شويه ذاك التسويه ما حميد شويه بس الشيخ حميد دونك ميكرو كان مولا شغيليف شعلي الشيخ حميد كنت tu es un formateur de gardien de but de renommée donc نسنيك تفورمي داتاس لي gardien de but donc كنتيني ساعه سقسي فياكي ذا شوك زمان نخدم ديال لا جي اس كا ايوا كنا ادنو على لا فورماسيون دي غارديان دو بيت خاطر ولا لي ديرنيير زاني كي بون ادو على 15 ans de faire c'est qu'il y a peu de gardiens de but qui ont été formés ou ils ont maintenu un rythme يعني conséquent durant des années. الميكرو يكمل شغيف. الميكرو سيب سودس لا حميد الميكرو يكمل. يعطيك الصحة فرحان نسلم. سي بو. أولا يعني لي تري سونسيبل فريمون يعطيكم الصحة سي ان سوجي فريمون تري انتيريسون. Donc la formation, c'est pas que les gardiens de but à Farhatna, c'est tout le monde. Tout le monde est concerné. De l'école à l'Médecin. Première des choses, la formation, il faut avoir des entraîneurs compétents. Deuxième des choses, la rémunération. Il faut rémunérer bien l'entraîneur chez les maîtres tous les mois. Il est payé pas mal. Dans sa tête, il va penser qu'à travailler. غادي يقررويش غادي يخمم من الاخر غادي يحال ما ديال غادي يخدم وكذا شني من بعد غادي يخدم سكولي سفان باسكو قرويش لا بيت لا مثلا من بعد اش راه يخدم انت غادي يخدم غادي يرزق قرويش ما الا عنده الا قشيشه مشطوحه واحد في قلبه في دياوي غادي يرزق قرويش دون تو لي دومين مي بار كونتر ما ولاش يدري انا تشتكين شكين لي فورماتور ولاش لي ستاج ولاش ليكيبمون ولاش الماتيريال بيداغوجيك ولاش
شوف كي un joueur, un gardien de but, en général, ou لازم نظرة فرحة تجمع. Donc tout ça, et d'abord, et en plus de ça, il faut un DTS de qualité qui connaît le travail, qui connaît gérer tout l'ensemble du club, parce que le club NOF, c'est pas les seniors. Nous connaissons les autres, الكاس ولا أنا هضر les seniors. تجارة فدت تجارة مس الزوض مش طاهت هكا مثل مقارنة تجارة مثل مقارنة في الفروي تجارة كثير مش طاهت بس جاب ساكن الزوض مش تجار أتمثل فرحة كما دونك ديجا تجي تبزورو ثلاث. Le Faroui, c'est l'enfant le même. On était très jeunes, on faisait le football jeune et tout, on était, alhamdoulilah, c'était la GSK, la Jumbo Jet et tout, c'est l'unième, elle collaborait avec la GSK, Tchak Everyman, Saouan les jeunes, surtout la base avec les jeunes. Elle a fait les champions d'Afrique qui les fans, c'était Jésus. Enfin, c'est les jeunes, ils étaient tous jeunes. كان بعد خدمنا avec de bons techniciens. ترى ما كانت ولد اللي حاله لي جون ولا شنو بعد داش لي فيدرني سوا ديزون تيجي الزونه شاكيني يعرف يسرع ضرا واقي يسرع في مس بولتما واقي مس نكماتو tu peux pas travailler. Et beaucoup plus, la base de tout ça, il faut rémunérer les entraîneurs, on n'oublie pas. On n'oublie pas, là, les gens qui ont des hamams, les espoirs les espoirs qui étaient dans le coton, parce que c'était le berceau de l'équipe senior, c'était le fanion. Maison verte d'Israël, chose qui n'a jamais été faite. Chose qui n'a jamais été. On a équipé les appartements, tout ça pour les jeunes. L'hébergement, la maison verte dans de beaux hôtels, l'hébergement, il y a eu des retards de trucs, tout ça, mais quand même, on les a mis dans de très bonnes conditions. Les jeunes, ils n'ont qu'à témoigner. Quelqu'un va les. سان البوس واحد السن على leur disposition. البوس للسن واحد السن، البوس للسينيور واحد السن، البوس لي زيسبوار واحد السن. Donc ça a donné beaucoup de choses. Boualia, Tardak, Atas. Donc il y a eu un fermé quand même. فرق ما سوالا كاينين ما الا ولاش تخلص ضرر لي زونطرينور كاينين جو ديفون دابور une cause. Il faut payer les entraîneurs l'entraîneur il est bien formé, avec des chauffards, les jeunes et tout. On n'oublie pas que la Kabylie, c'est un très grand noyau des jeunes. On n'a pas besoin de renouer. Il suffit que s'y mettre. Justement, nous avons les périodes de prospection qui ont été lancées à plusieurs en début de chaque année. Donc, il y a un peu partout. شحال تيلينا فرحه ديال لي بروسبكسيون تيلي غير كاينين تيلي لي بروسبكسيون تيلي واحد نساعد واحد بلوس دو 4000 جون 4000 plus de 4000 jeunes, c'est un peu partout. Ça, les statistiques, on les enregistre. Non, par un an. Il y a une seule, c'est tout. C'est tout carnet. Plus de 4000 jeunes. أنا نتساوي الحمد لله لا موت نطيف كل لا ندوطر كلوب ذاكير لا كابيلي تروحوا نلعب quand même. Mais par contre, elle doit toujours la formation mettre un bon formateur. Et en plus de ça, il a qu'à d'avoir des formateurs adéquats, il a qu'à d'avoir des gens, des gens vraiment diplômés. C'est pas n'importe qui. Et justement, c'est à ressortir dans la même perspective. Hamid, parce que ça me tient à cœur, parce que dans ce qui parle la théorie, la pratique, etc. Qu'est-ce que c'est que pour toi, Chini, un bon entraîneur des gardiens de but? Un bon entraîneur des gardiens de but, c'est pas une question de pratique. Attention,
Un bon entraîneur, c'est comme un bon prof. C'est pareil. Un bon prof, donc il faut que tu sois attentif. Un bon entraîneur, il faut qu'il soit attentif. Il faut qu'il soit attentif avec ses joueurs. Il faut qu'il collabore bien. Ses joueurs, les gardiens de but, ils collaborent bien au coup de le courant, il passe très bien. Il a des confidents, les confidents, visionnaires et tout. Donc, ça attache les critères. aussi. L'autorité, c'est après. L'autorité, quand tu as un certain chérif, quand tu as une certaine complicité entre toi et le gardien, l'autorité, c'est le meilleur, ça fait plaisir. Tu comprends? Parce que ça de la pédagogie, et ça de la complicité. Tu as créé le climat qui puisse mettre les gardiens à pied d'égalité. Ben oui, moi j'ai travaillé avec des gardiens de but, confident, ben oui, les problèmes. J'essaie de résoudre leurs problèmes. هناك لا ماشي حاشا l'équipe كاين لا عندنا مزوره انت فان وكذا كيني on a essayé de régler leurs problèmes, on a réglé leurs problèmes. On a gardé de très bonnes relations. Mais الخدمه فرحه كما الخدمه ça dépend ça varie. فهمنا فرحات. فهمنا. الخدمه سافاري يا دي مومون دا الخدمه الله ترى شاكينا ترى لك ولا انا Juste le micro, tu l'as appuyé sans faire attention. طابل لانه كاين شامل لا بريمير طابل تبع نقارني تو كاين شامل ديرنا طابل وبعد كاين ديرنا طابل في لا بريمير طابل tu comprends donc normalement c'est à revoir parce que l'erreur qu'ils ont fait la DTN, moi je direct hein اش بين نقارن تاع دي ستاج خدمنا على لي زيكزامان écrits l'examen final on est noté on n'a pas été noté et tout باش انك حضرها مثلا ça c'est une vérité يشد بدون un expert en gardien de but. Il nous a fait un examen final. L'examen final écrit tout. Il y avait 70% à 80% de bonheur qui dit خدم الناس مغاربي يروراوا وكذا قريشي. باسكو سينا لا بليبار سينا الكبن مي با اسمو نسن. خدم الناس لا بريسيون شريف الكيني جو سي باسكو على فاش رسلنا لافيش انودي بون اكزامان تو. من بعد فاني ما نسنولاش شو خدم لابريسيون يقول شي كذا ولا واقع لي ديبلوم داير قبل عامين وخني في كنال بارابور لا سا نينا شنو دي سي با نو ماشي ذنو كوني ضارو مني سي كريستيان بوكسالا كيني جو سالو سي ان اكسبير en formation des entraîneurs des gardiens de but اسمع يسع دار ستاج تو ماد الا كمال جابر الا يدس اسمي يخدم لا ليست كان لي نوتي تو من بعد سولا سيقيس كندا سولا سي قورشي هناك يا سوي باش كما باش كاع شو صاير هناك خدمنا لا بريسيون دونك راه ورا كاسكيلا في ناس سني ديبلوم في كاس نتي اما كما هذا تخدم ابري انت في زوار ارتفاقيت فهمت راه دونك مثلا يفو لهم كيفو لا بلاص كيفو اما de la formation des jeunes, surtout des jeunes. Les jeunes, c'est le point très sensible dans tout. Même غراميك ما تربى ضراميك ميلا مشطوح من قرصه يعوج قرنك يا صغار ولا تلقي ما بري. Tout commence par le jeune âge. La formation. الكيني قراش دايم الكيني يحملها لا فورماسيون. اش بيخدم مع سينيور تا واحد دايم تصبوه دايما لي جون جي ريان افير ديزي وزو تروحوا خدمها كذا مشطاحه في الخمسه تطفى مشطاحه هي لا فورماسيون اللي تدير غير تاع جافيتي الحاله مي كونترينور سينيور يصدر غورنا الفرحان باسكو تاع الدفلي الفرحان يفون ترافايي تو يفون دوني ا فون باسكو هي ثندقيني ونخدم انا لا ديفيرونس ماشي ليرور شريف يدخل نخدم تشيني يخدم لي بريزيدون. Moi, c'est un conseil que je donne à tous les présidents des clubs nationaux. Vous connaissez les entraîneurs des gardiens de but. Même si vous avez une certaine somme, ça c'est du vol. Nous connaissons
مي كاين حمي اسمحي كاين جو آه. الشابوتي ديالك تي ناس وي الشابوتي ديالك اللي وي الا خدنا وي هضر وي ارجو القراض دي الحرام كاتيجوري القراض الحرام نكوني لي زونطرينور سمحي ولي نكوني اسمين لا كومونتينور دي غارديان بيت سيبورت كي دار كي دينا اسمين لا اونتينور دي غارديان بيت سينيور نخدم ساعه نفس سنه سوا ميم با دي فوا نخدم ان كار دور داخل ومن بعد انا وين سارتان سوم ومن بعد نروح نتكشف نتاكوردا نورمالمون تو لي بريزيدون اي فون اكزيجي اونترينور سينيور هذه يصب هذه يخدموك مي كيف صباح تمدي ايفا فير سي 8 اور هذه راح يخدم وكذي باش طاح لا il va continuer à faire la formation mais نكوني ومن بعد حسبني ما نسنا بالك كاينين لونترينور لي غارديان دو بيت سينيور تاع بدل شدني ولا نطيح توني ريان يسون ريان ابسوليمون ريان دي تو شريف باسكو وين يحمل الخدمينس سلوي كي لامور يحمل الخدمه الصنعاني يفايا لي ترافايي افيك لي جون هذه يخدموا كذي مش طاح نكوني البروبليم سي با لا جيسكا تو لي كلوب دالجيري انا نطير دي غارديان بيت سينيور اللي كتنحرقايو كما كي قال هذه خدمتنا سوا سي دي فولور اوني دي فولور اوني تي دي فولور باسكو خدمتنا شويه جاني مهمل ابري ادى صدات مني الموكد لونترينور دي جون يا شيخ حامد والله عمان ساعه مقارا كاينين نيتد يا شيخ حامد والله عمان ساعه مي با لونترينور لي غارديان مش تاع مقارا ادى سماك تعاونهم شويه وي ادى سا تمديت تصبا سي كوم سا نكوني نورمالمون سي كوم سا تو لي زيدوكاتور شريف 8 اور هذا يخدم شي 8 ل 10 بعد هذه يستعفوا يسعى سي 10 من 5 تمديت هذه يستعفوا سي 5 من 8 قاضي يبقى لي ترافاي يبقى كاني ساكرول Donc, Hamid, la recommandation que tu vas faire au président des clubs algériens, c'est de prendre en charge aussi, pour les entraîneurs de gardiens, de prendre en charge aussi les petites catégories. Oui, ils vont faire leur 8 heures. Okay. Parce que comme ça passe pas bien. Ça ne passe pas. Comme ça, moi, je ne suis pas d'accord, Farhad. Je ne suis pas d'accord dans une certaine chose. Des fois, il y a des séances d'entraînement, Farhad. L'entraîneur يحوج لي غارديان كشيني تحوج الدار ساعه une demi-heure et après tu vas تشفط une demi-heure en une demi-heure tu as gagné on va dire 2 millions la journée c'est du vol ça c'est du vol ما قاروح تخمم هكا لي جون باش تضحيو هواليك الحميد الغارديان شاوشي ما تيديو ما شريف حنا شافي رحمه ربي ما تيديوش برج ملايين il n'a jamais fait de travail spécifique. Il n'a jamais fait de travail de gardien spécifique. ومن بعد سامحي كلام مش هناك هناك اللي واثنوا هناك واثنوا هذا مورد لي كلوب نخدم الترافاي لي جون اللي يفهم با الترافاي سبيسيفيك اي با ميدير الحق لا جياسكا باش يلونطري اون شارج افيك لي زونطرينمون سبيسيفيك العقل داير نوكا بوتيتر نوكا لي لا اون بون فورماسيون شاوشي لي جون كاتيجوري نوكا لي لافي فريمون une bonne formation prise en charge par un excellent entraîneur qui a peut-être il a fait des beaux jours d'un grand club en Europe. Balak, tu es d'accord avec moi, Alhamid? Oui. Pour l'instant, là, jusqu'à il est vraiment. Je vais pas citer. Enfin, je vais citer son nom. Attends, ça, Zahar, il a Nabil Mazari, il a la formation et tout. Parce que lui, normalement, la formation, il donne. Voilà, il est vraiment compétent et il le fait good fan. ميست فاميل ثاني ميست فاميل. Et on n'oublie pas, c'est une chose, hein, c'est le pur produit Lagiska. Non, il n'a jamais changé la Lagiska. C'est Benjamin. C'est l'école. Alors, qui fait la carrière senior, c'est le pur produit de la GSK. Mais qui j'allais faire une promotion pour lui, tu travailles avec moi en senior, on m'a dit en senior, cadre, en senior, tu vas travailler en senior, c'est bon, Merci, Hamid. Donc, tu vas un peu les commentaires. Donc, Mourad Ashikar, qu'est-ce que tu en penses du gardien Messaoudi de l'Olympique à propos? Il était mon élève, il était ma formation. Messaoudi, c'est un très bon gardien de but, mais c'est que le problème est dans une période où la concurrence elle était rude.
ومن بعد الكيني روحها يافي مسعودي يافي لو جون ايت مولوت مش بولت ماش ايت مولوت كيني il est en France actuellement j'avais alors مسعودي تمولوت عزاز لحقا شويه حمداد كرم حمداد j'avais donc il est bien Kini moi ce que je lui dis il est très bien il a de la chance il est en train de jouer il est أقبو Exactement, أخذه exactement. et qui تبع comment ça s'appelle تبع sur Facebook les entraînements et c'est tout moi ce que je lui demande c'est continuer de travailler je vais jamais laisser les barres c'est quelqu'un qui a fait une chose est sûre qui a fait de la formation à la GSK Wina Naren c'est un pur produit de la GSK depuis qu'il était minime mais pas minime il était chez moi minime cadet junior et là c'est un bon gardien c'est un bon gardien ثاني ميرسي كماس حميد سويبس ثاني ميرسي ادوغا لا غالماس مراد مازرو دونك توجور استراتيجي ماركتينغ et communication. Donc, chez Amas Mazrou, entre la stratégie adoptée par la direction de M. Mellal et la stratégie qui est par la direction actuelle, mais les meilleures stratégies. Donc, déjà la différence, quelle est l'analyse que tu vas faire entre les deux stratégies adoptées? يا مس فرحات واقيلا الفكر نتاع زرا نقل كندا ما زالت شمال واقيلا الفكر شو الاستراتيجي ساعه ليكيبي اسكو tu as vu que j'ai une stratégie فاهم شو الاستراتيجي تاعو كسن اوزو راح نوني تريكوات دلاله كسن لي بون زونترينور بوينا حاشاوي ذاك لي زونترينور سداين اثاني كشفتني ضربي ما تتابع ما خي ظهر vous lisez en tant que moi là خي نهار لي ميم لا ميم بريس l'entraîneur il fait une déclaration c'est que je vais prendre mes responsabilités هاد الشمال فيكتي فيه عجبي c'est quoi ça veut dire quoi مثلا الشريف من الاكس بريزيدون يسن خير مع التلي il peut lire entre les lignes شو الاستراتيجي يعني ساعه بوين زوج دورو تسرون لي بلاطو تي في باش نشوف كان لازم جوج دورو بار ان كود تليفون مثلا زعما كي تدور البالون تمورت وين جوج دورو لي سبونسور ومن بعد قارن كونين ساعه الماس سالاريال دو 3 مليار دمي دونك il leur faut 80 مليار بارون شحال سانسير داوني دري من داش لا جيستيون دي ما الشريف من لا لو موا il avait quand même quelque chose de palpable même si ما الشريف من خوني شويه تدريم les derniers temps la pandémie ça fait 2 ans يسمى la pandémie il dit par exemple il dit ثاني حضر ولاش داش كان لي سبونسور كان لي غوتي كان لي غوتي كان اللي ندير لي سبونسور لا جاسكا et que نتا il est allé en finale الحق تربح لا جاسكا en finale de la CAF بوين كيس قارن دامباكتول et que malheureusement l'équipe était sarfon on zara ندير روحنا donc نشوف لا جيستيون وزرا نكيو لا راك دينا sincèrement le peu 20% que j'ai suivi l'équipe dirigeante ils sont pas aptes باش نكومباري l'incomparable ان سكي ديطلع موراتنا on n'est pas en train de jeter des fleurs mais chérif ça on doit le reconnaître Isma il a mis les prémices d'un projet réel sur terrain الجنرال يخدم لو كان الجنرال يخدم avec bien sûr avec هذه سعود في الكلوب parce qu'en tant que simple actionnaire ويزمر دي سوسيتي ديريير وينا فاهم الا قضي اتي لوفرتور هذه لي ماجوريتير à ce moment-là il y aura en place on va mettre en place un réel projet هاد الزون تربع في القبائل كوك تهضر راك تقرا كي شاكا بلون هاد النيتي معايني تقارنك نكون نهضر انا اشتاقك سي بلا بلا وين غادي يخدم لوغمونطاسيون دو كابيتال افري ذاكي مثلا ما الشريف من اللي تحسست اما ديال لا كونفيرونس دو بريس الا قد دياوي ان شاك سيرتيفيي اون بوني دو فورم اثي دياوا في سيرسكا اثي ديغا اون كونفيرونس دو بريس سلمي دايتما ميزا باراشتاكي ذانو دي قمر اللعب دي قمر اللعب يما
il faut un véritable caractère de la GSK et même dans tous les clubs parce que ما إلا كان دي نشدو والله هاي 8 راوند l'année prochaine هذا الصنف لنا دي بي افريكا هذا الصنف لنا هذا الصنف ثم parce que aucun club au jour d'aujourd'hui aucun club n'est prêt qui se carne à marcher les compétitions africaines avec le nouveau cahier de charge qui est vraiment strict. Les clubs qui sont endettés, tous les clubs, même au GIX, les sociétés nationales sont endettées, ça a des dettes fiscales et parafiscales. Donc, les stades, la grande GSK, le stade du 1er novembre, les tribunes, c'est un stade qui date de 1500 années. Haram. Et que la GSK, c'est un outil qui dit, c'est un outil. Le DGS, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils attendent? Une enceinte pareille, un stade il lui faut du temps, une autre année. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils ne peuvent pas prendre en charge. La GSK, elle va le louer. Le club, c'est un outil de travail. La GSK va louer. Bien sûr, il faut avec des sponsors, une société d'essai, des investing, le stade. On a déjà parlé sur ça, qui est le DGS qui de la pelouse et ça le va contre la santé des joueurs. Les tribunes de l'Aïv. Qu'est-ce que ça va leur coûter de mettre des sièges en jaune et vert et cacher le mal-né? Cacher les Nielsen, refaire les tribunes officielles, appeler les sponsors et les commerçants, leur mettre des cartes d'abonnement, un cadre idéal, mettre des buvettes en place, en bonne et due forme, mettre comme des toilettes, les sanitaires, hein? Créer et mettre des portiques électroniques autour du stade, les entraîneurs, les portiques électroniques, gérer la billetterie. Voilà, la GSK satisfait. En même temps, elle va louer pour des petits créneaux pour les petits clubs. Et les jeunes catégories de la GSK, elles sont des restaurants, un restaurant pour le club. Les joueurs هنا سيدي هذين ألاز هذون ومن il y aura une résidence عند ثقانن فوالا un bijou pareil زرد ماشي يذكرن pour rien c'est malheureux كما زرع les images de la télévision le bétonné يوسخ كلشي يوسخ دعوه السنه داك les années 1500 عيب وعار pour un grand club. هاد الحوايج يقلقنا هذا انفستي لي ديريجون مي مالوريزمون tu parles de quoi? Tu parles de quel dirigeant? Vous regardez de quel dirigeant? De chaud. Ça dans les plateaux, ça fait 7 à 8 mois, ça مغلين نحشق les plateaux. Quel niveau? كذوبات شيك ابلون عندي ذات الشيك ابلون عندك الشيك ابلون قاسينا كيف انا جو لانتربال اون طونك سوبورتر راني ذات الشيك ابلون راني ذات الشيك ابلون كماس ياريشان يزيد ياريشان راني ذات الشيك وين قال لنا كندير عرقي سميس رشيد دازو نمسحوا كلش عرفت بصح تمسح كلش عرفت تمسح كلش وتجمعات كيرا عرفت تمسح كلش تجمع فريمون الكلوب عرفتي تجمعتوا الكلوب باقي يمكن يدينا ما الشريف ملال avec une autre date parce qu'il y a des joueurs 10 mois 3 خلصنا راه 8 mois 7 mois كان اللي جواري دبوين ماشي لا جيستيون مس فرحتي كيما سامحيه avec tous les respects que je te dois تحبك تعزوك مي سامحيه يمكن جي ريان في دو جيستيون je n'ai rien vu que la gestion رفعاكي تفكرنا سيدي دسنا ديكلارينا تفكر كان ادخل une conférence de presse en tant que des gentlemen تفكر لا سيتوياسيون الكلوب تفكر لا سيتوياسيون الكلوب ثورة تشرونو سنة عندنا فكنا جوج دورو ثورة درنو شوية المود هذه فكر مطاناقي ان شاء الله ما يحيا ربي درنو شوية درنونا تشرونا تجمع جوج دورو ils ont rien rapporté il y a une temps une somme d'argent déclarée والناس قلبيون راه ديفان يدير من ديك منوك يدير من الشريف من لا جيستيون لا جيستيون لي ديريجون قاعدين اي ثما ثورا كنا نسقيم راه ذاك قلا ثورا الكلوب رانت دولاش لا جياسكا زعما كان لقات فونكسيون ماس فرحات نيميرو 1 بروميي بوين
الى قضي لي ان بيلون بريفيزيونيل امس فرحات صلد مليحه امس فرحات ان بيلون بريفيزيونيل قال نصرف مثلا تدريم 50 مليار الى باغ اكزومبل ديبي دو سيزون لو ريكروتمون ديال 20 à 30 مليار ديال الكونت تم زوار هذا البري بريفيزيونيل ومن بعد تلحق لا فان لا فازالي الى لا رالونجني على حساب زرد مكتمور ثم كيتسدو هنا ديبي دو سيزون موتي دو سيزون فاهمه عرفتي لي لا دوزيام رالونجني باش تكمل يفون فير فيرس بور لا دوزيام موتي امشي كاين مسا حميد اي جوار كيتعسى راهما فان دو موا دو برومي او كات الا كنت خلص ما فرحتك شي دا خدام قال كندا تسوا خلصت كيف ميم سي جو سوي باترون قال لي زونتربريز مي دا خدام ثاني الا لقيت السالير الشهراوي ثاني نو دونك سي لا ميم شوز يخدمنا لي زونترينور الى شاك فان دو موس نقص البروبليم هاكي ومن بعد نروح هاك لي بتي بروجي نيد نحكي نسقلينا اون دوا لي ميتر اون بلاص دونك لا جياسكا او جور دوجوردي il a une réorganisation sur tous les plans administratifs. J'ai un ami en France, il vient de m'envoyer un message. Il y a une banque qui s'intéresse pour l'investissement en Algérie et on leur a parlé de la GSK. Actuellement, donc, quand tu as une bonne organisation, tu as une bonne gestion, le rachat les autres entreprises, on doit aller créer un consortium autour de ce grand club géant, les supporters, géant parce que on sera un club qui n'a pas un stade digne de son nom, ou qui n'a même pas une assise économique bien devenue. C'est grave. 2022, c'est grave. C'est grave. Le classe 2010, attends la question qu'il faut se poser. 2010, il y a eu des milliards et des milliards qui ont transité de la société. On ne sera même pas à Kham. On ne sera même pas un siège digne de son nom à Kham. Donc aujourd'hui, le Shurek Dina, Farhat Ekma. أمور عطيتك الله كيتسحب سا لسياجني لا جياسكا لينيام سكراتي لا جياسكا on a depuis 2005 لا ماشي فيها جامي نخلص لي لواي لو سياج ابارتي à لينيام وسان سيفانيد لا غرو سيفانيد سينا سي با ماشي لي سياج كي ابارتي على لا جياسكا وينها السياج لينيام سميتها لا باردون ماشي لينيام لو بي جي سكرات يعني même pas on a même pas renouvelé la convention parce que les dettes antérieures sont خلصت هذا باش تدينا بريسيزيون le registre de commerce لا جياسكا يتفرض في الساكل الني لا جياسكا في الساكل اللي تفعل الريجستر امضي دام كان لي زعما يقلن دي ثموثاكي مي كوميم الكومبانا والله هذا نكمل والله ما نفشل ما نركع والله ما نصوض نبدل الخمله فورم يوك دون لو دومين كاين دي فوتبول على سي اس بي اي تو سا باسكو السيكي اطاس الحوايج اطاس فازي كمل اولي كمل الحوايج اطاس beaucoup d'anomalies séguia. Je détiens le terrain la GSK, le terrain, le négatif du terrain, la CSPA. On va des recherches, on dit le terrain il appartient, c'est des documents, il appartient à la piscine Tizi-Ouzou. La catastrophe. Je vais mettre de la justice beaucoup de documents qui prouvent كلش يتخدم في الخداع كلش يبنى في الخداع الساقي on a saisi il faut pas oublier qu'il j'ai des documents j'ai saisi même le ministre des finances a la passé la guy tout ça tu vois il faut blique le terrain il appartient c'est pas au domaine il appartient à l'APC. La PC peut demander la restitution du terrain. Le terrain, il est nature. Dans une société commerciale, il y a encore une filière des négatifs. Je n'ai pas trouvé le terrain, il appartient
au CSA. Le terrain, il appartient à la CSPA. واحد تتفاهموا واحد تفهم c'est la rue. C'est la rue qui donc un président. Un président. L'ouverture du capital. Qu'est-ce que tu vas vendre, C'est du vent. Donc, un président, c'est que le CSA, finalement, ils sont plus majoritaires. Donc, non, سامحية فرحات. J'allais enchaîner sur ce point que c'est ولو نكوني باش الصدق pour prochainement je vais faire une déclaration au niveau du groupe. Non, on va faire une déclaration officielle. Hein? Déclaration officielle, on vient s'investir d'ailleurs. On a déjà envoyé à l'ambassade de Dubaï. Donc on veut venir investir et on veut reprendre le club de la GSK. Mais ذا شو راه تروح تعرض اللوغو تعرض لي تيت ذا شو هذا الشريف le terrain avec qui ils ont fait à l'aide de quoi ils ont fait l'estimation du club c'est le terrain c'est ça c'est le terrain خدمنا ثم بعد évaluer النيجاتيف il appartient pas le CSA النيجاتيف تجيك كيف تكمل عليه دينو على جو le terrain il n'appartient pas au CSA. Donc il y a faux usage de faux. Ça me zourt. Comment qu'ils ont pu évaluer un terrain qui ne leur appartient pas. Il appartient à d'autres domaines, mais Chérif Melani vient de confirmer qu'il appartient à la PC. La balance. Un terrain. Donc actuellement, M. Farhat, si tu vois la situation, elle est vraiment confuse. Sera la seule et unique solution. Il y a pour la société sportive parce qu'il y a un problème de société que là. Il y a les actionnaires qui ont c'est deux solutions. Une solution, ouvrir pour l'augmentation. Des femmes pour l'augmentation, nous serons derrière lui. Des solutions, ils vont assumer leurs responsabilités parce que la porte, c'est la faillite. Et la faillite, il y a des dettes, la société qui a les dettes, n'est-ce pas, M. Chérif Millet? Donc, voilà. Donc, il y aura à l'ouverture, oubliez l'ouverture. C'est le DG de la société qui assume ses responsabilités. Le DG de la société, 5 millions, il assume la responsabilité des dettes fiscales et parafiscales, 110 milliards. Voilà. Donc, évidemment, l'augmentation est primordiale pour la survie du club. Je répète, elle est primordiale pour la survie du club parce que nous sommes dans un grand danger. Le club, il est en grand danger. Le club, il est en très grand danger. Donc, on dirait, il y a une urgence. ما زمرنا مثلا خاص كسمرتي l'ouverture du capital ركزك سمي ونيك زيك ساعه تصورديت ونيك ساعه الشكا هضرناك تتسنك طابله ماشي شكا بلون سي بون يموت اساسا شاك سيرتيفي شي النوتير باسكو ما تسلم الكابيتال الا قد سلمت الا قد ليبرين مينيموم لو 1/5 ما يثمع تدليبرين ثقتك شكا بلون كفا الوقت زين نعم الا كان شيك سيرتيفيك قري 24 heures غادي تولي ليبري شي النوتير اساسا ديبوزي شي النوتير اي فا تيتر ليبري لو 1/5 دو كابيتال اي لا جي اس كا باش ندير جو دوني السكوب ابري لي كالكولي تو دي اكسبيريتو لا جي اس كا تحويج مينيموم دو 200 300 مليار باش تديماري لي بروجي ونسعى رخام يزمي هو المسيرف من المعليش ونسعى رخام دونك اون دوا كومونسي بار بونسي ا افوار ان سياج الكلوب باقي مزوار اخا كان الكلوب بريستيجيو لو بلو تيتري دالجيري سعى رخام ذا العيف تيسناث
une résidence pour tous les joueurs nés, les catégories jeunes et tout, en attendant de construire le centre de formation avec un petit hôtel. Donc, il y a des urgences, les urgences, les urgences, vraiment. On va dans le fonctionnement du club, investir pour une année, 2 ans, récupérer, il y aura un retour d'investissement pour les différents projets. Mais sinon, c'est حوايج تاعين بلاجياسكا تخلص لي دات تخمض le fonctionnement du club pour l'année prochaine. À de récupérer, il faut louer le stade du 1er novembre, minimum 20 à 30 ans. C'est une base, il faut le relooker, rénover carrément. Et tu dois le mettre aux exigences internationales de la CAF et de la FIFA. Mais chez chaque fois, c'est la commission. اسمح لي مسيو مزرو، اسمح لي كان بريزيدون دونك ابارتير دو الهضره كاين صافي دير كو الستاد كاين جديد يبنوا لنا كذا كيك تيزي وزو صدر ثوره وكيلا قفنتو. On n'est pas أمس كريم on n'est pas أشحال ترق مدنا في قابل قلا صافي 8 ans. دونك نكون أدنيني ونسعر الستاد نكيهضر لوجيكمون. Pour l'instant, je suis resté mois d'avril. Mois d'avril, تعرقي للضغط. المويه ولا ثنا يتشاثوا خديم تعرقي للضغط. قال موا دافريل ونزرار قارن قريب بدون لي طرافو ثاني تصل ماشي في ملل. سي بيان سي ان بون سين. قارن قريب بدون لي طرافو ثاني مسكين الديبيوتي يهضروا الديبيوتي لا سي دي مسيو عصوانينيس جوسكا كون. بالك داون 2030. وزرار كل فوا نشتاق نهضرني قال الواجد الى 1 نوفمبر نيد البركه ديال ليستوار لاجياسكا. Il est plus facile d'investir rapidement et de le relouquer et de le mettre à la disposition de clubs. Les petites catégories, l'équipe senior, on va, mais il faut que l'année prochaine, dans 2 ans, ok. Le stade Naïfma, il a une décision politique du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. أثناء سنة قد نتزع ما يدي في كان ديزورد من الزريض نكون لا مافيا نقلا عندنا مورث. لا une mafia رحم يقيم 17% de travaux ça fait 5 ans. زعما que le problème existe المشكل le TRHB. اموات لقيت هضره في الحاج الستاد كما هضروا 2008 en 2011 ils ont achevé les travaux. لوان النير là le marché soit temps, les matériaux soient temps, c'est que les matériaux ولين le budget de souffrance يبدل les conditions les conditions l'homologation FIFA il a été révélé à 4 reprises. ودهضرنا le problème qui se pose ودهضرنا la réalité الهف لا الكذب كاين اسمي دوسير j'ai demandé une enquête économique en دامك نشجعك ويلوالي لا بريزيدونس لا ريبوبليك الاولانيه une enquête économique c'est كلشي يبدل sur le stade الاولانيه ما الا la vie d'appel d'offre par exemple 300 millions d'euros c'est un exemple j'ai exagéré بالك c'est qu'il y a ثاني 500 millions les matériaux بدلان les exigences la FIFA بدلان أتصل الحوايج الساقية يقبدلان. نظيدا كان سياعة مي كومون كو لو بروبليم الساقية إلا قدينا نفيدس لو جروب ماتا لي تورك نير الساقية ميزيلين لو كونترا أثني رحنا تريبيونال انترناسيونال أثني ليتيج ils ont pas le droit de toucher le stade tant qu'ils ont pas payé les Turcs. Il y a un problème entre la DGS l'AMGS et le groupe Mata. C'est qu'il y a beaucoup de problèmes. Chaque année, chaque année, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports il a un nouveau stade. Et c'est مثل السوثة عندنا هذه الحاجة. إلا كان نهضر ماشي كان في النوفو ستاد داكي. إلا كان نهضر أنا في أغرب على السونتر d'entraînement des équipes nationaux. دي ستيف عندي الدي جي اس كنتيزي وزو يكفى يشوف شحال يجي لي طافو دي ستيف لو سونتر الفاز الساقي لو سونتر غريب شحال يجي على شحال غريب ملي كانوا عندنا شحال لي بات شاكاني مثلا يقيموا ستاند بار باش ندي هضرنك فلاس كاينين ونام كاين نحمل لاباتي يحمل لاباتي
حملنا مثلا ويجيب غانا الديفلوبمون ديال لا ولايه تيزوزو يبغينا لي زانفاكتور ديال لا ولايه تيزوزو افيكي حملنا كاين باسكو تمسلايات قاعد تيدت والله درني الصحه السا امزك لو كانوا والله باش صح اون فا دينونسي لا مافيا هي سواء دي فينونسيين او دي فونسيين او كذا كي تفني زانفراستركتور لا ولايه تيزوزو بوركوا لي اوتاراكي انورمون دون توت لي ولايات لي زانفراستركتور سون اشوفي كي لا ولايه تيزوزو هذا ثنا في سونتر اغريب اسكي واحد المينيستر لابيطون راح يولي هذا شويه يضرون دينا اسكي المينيستر لا جونيس دي سبور راح يولي هذا شويه يضرون دينا شحال دي تورنمون كلان دينا etc. Beaucoup de projets à venir à l'arrêt de la wilaya Tizi-Ouzou. Mais à qui profite cette situation? ما غادي نتقنا ويجي تراجع كان ديلابيتي l'argent public. L'argent public انا حملنا صافي l'argent public. فهمتي دمك اذا من لابيسي اذا من لا ولايه اذا من الشعب خبث لي كيف داين pourquoi les mettre les jeter par la fenêtre au lieu d'avoir un centre de formation, d'acheter les joueurs de tant d'argent, à la fin, on ne peut pas faire face. Est-ce qu'il y a des visionnaires? Ou des stop pour l'argent public, gaspillage de l'argent public, ou tous les clubs sont en difficulté. Mais si on a la GSK, ils sont dans la même situation. Les MGS, la FAF. داشو الساقي ليكيب ناسيونال النية كويك نظم عطا سوالي مسني في الساقي مي الساقي جي دينونسي صافي 2 ans تهضر فين شتاقي صافي 2 ans تهضر شتاقي tous les clubs dépensent tant de milliards n'arrivent pas à former même pas un joueur pour l'équipe nationale première A. C'est très grave ce qui se passe dans notre football dans notre pays. C'est malheureux toujours. Mais حملنا جازنا دينين تيذات حملنا جازنا دي دينونسين المال حملنا كان الرواقين بختنا وكذا كيا يكتخر لارجون بيبليك وكذا كيا كي ناس كي بروفيت د لارجون بيبليك وكذا كيا حملنا ولا دياوينا ان سافوار فير ديالي اوتونوم هذه تي جيستيون سين ترانسبارونت واقي قال ستان دونجي إما لا نكون هذا نساء أنصاف إذا من لي بوفوار بيبليك نال التريزور بيبليك إذا من الشعب. أمضي دامك. يكون نساء هذا نفكر نوتر سافوار فير. أمضي دامك أدناوي نوتر الناس. فالمرتكة ماس شريف. المرتكة ماس شريف خلاد الحوار ثقيلة تدويل تاكي دونك إلا أنزل دونك ساعة كان سيني استقسيني نقولها استقسينا مزورو إماس ربحة بدون الدرافة دونك تصميم فرج تربح لاجيسكا كيقارن كشيني دي نصر حسين داك سوالنا كربح جاسكا دونك اسكون زمرا وباس انوالي ماس ربح جاسكا طف لسيسان لاجيسكا اسمي وكيف استقسين فرجن كنت هكذا استقسين فرجن Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Ma gagné l'opportunité de à l'Assemblée générale. Pourquoi pas? Moi, je suis prêt. Sous ce cas, je vais faire ma demande d'adhésion pour l'Assemblée générale. Pourquoi pas? Je suis prêt. Au niveau de l'équipe dirigeante, Inch'Allah, peut-être vous allez apporter beaucoup plus de votre expérience qu'au niveau du CSA. Moi, à mon avis, mon humble avis, je pense que votre place est beaucoup plus avec l'entourage du Chérif Blel qu'au niveau du CSA parce que, bon, c'est mon propre avis. Ça serait un honneur pour moi. Modeste. D'accord avec toi, Karim. Le potentiel, le vécu, machallah. Pour les autres sections, la GSK, ce n'est pas uniquement un club de football. La GSK, il y a le judo, il y a la natation, le basket, le volley. Qui a formé beaucoup d'athlètes. Un grand monsieur, 20 ans d'expérience au Grand Ned. Ce n'est pas n'importe qui, le Grand Ned. Le Grand Ned dans les autres sections, c'est une référence sportive à l'échelle nationale et africaine. Donc, si quelqu'un il a tiré profit des sections, les différentes sections,
et avec son expérience et son vécu et surtout son professionnalisme الله يبارك. دونك حاشا ذاين العالي دياوي يثموني لا جياسكا فوالا. سامحتي سامحي اسمح ما كوالي كدرا سامحي انا كاين ce serait un honneur de مكيس قارن de مكيس قارن de me mettre ma modeste expérience مكيس قارن aussi grand club la GSK c'est mon amour, c'est mon même j'ai pas eu le comment la chance de travailler à la GSK, mais mon cœur est toujours avec la GSK, mais pourquoi pas surtout de travailler avec des gens comme Chtini Amora Degman, Am Sherif, pourquoi pas, moi je suis prêt à toutes les propositions, il n'y a pas de souci. ثان كدر رباح ثان مثل هذه نهازكي دونك هذا كان سوالا نقالوا يبقاو الحرمه دونك نودي دافع لونك استاذ بارطاجي مو ماكسيموم الكونتوني كي ايوا كنا ديال ارسين فرجن ترفعنا المزان اللقفايل ديال فاطمه مارين دوني دونك ازروحها غير مسكن دهما ولكن قالوا يعطيك الصحة pour l'invitation. Merci pour les invités d'avoir accepté de répondre aux questions des supporters. On maintient toujours, je maintiens toujours l'appel au boycott du stade. Quand on dit boycotter le stade, c'est boycotter cette direction qui est illégitime. Et j'appelle aussi toujours à l'Union. J'appelle toujours à être derrière l'amicale internationale des supporters de la GSK qui a apporté énormément à la GSK. Il est dit, ça a les bases très très solides. Donc actuellement, elle a suspendu toute activité et aide à cette direction illégitime. Donc qui j'appelle juste les supporters à bien sûr à adhérer à l'amicale internationale des supporters de la GSK, qui est le socle principal, qui sont déjà anciens sur le terrain. Donc, il appelle à l'union de tous les supporters de la GSK de Mellen. La GSK appartient à tous les cabinets de Mellen. Et bien sûr, marhaba, la GSK, on appelle à la bienvenue de tout le monde. Donc, ثنمرت نون صحة رمضان نون صحة سحور نون وطري بيانتو إن شاء الله ثنمرت نون ثنمرتي يا كريم ثنمرتي ولا كشري أروح غرماس حميد سويبس يروح الحال ذاك إلا قال هذا الفار دونك أولي كان قالوا ماس حميد الميكرو يحكي أنا الميكرو حميد حميد يسلي ميكرو أودينا يعطيكم صحة بور لانفيتاسيون كيني دوزيام فوا دينا صحة الفطور نون يوك نفرجن تبعا او ميم طون سيبورتر لا جيسكا لقاسيني فوس الفوس إلا نسعوا العقلية المعطوب ولا نستطيع السكسو كندير هنا ميرسي يا شيخ حميد ميرسي هذا ماشي من اللي تصاد دونك يروح ديريكت بولوس شي من الثوثرين القبايل اللي فرجن ترفات لاجيسكا قرناك من المد وغالط قرناك من المد وغالما الشريف دونك شيني اذا شو ذا ولي كان قالوا صادق ابارتير دو تذويل تاكن اول نون كاس ندينا كان تمثلت النيف Tandis que jamais je vais baisser les bras parce que je suis déterminé à aller de l'avant, même si ça va me coûter ma vie, parce que Azmard, jamais je vais reculer devant Ouagadaguia. Là, c'est justement une petite anecdote. كانت قصيرة هكذا ونسينا. إن هيك لا جياس كثرة عاملة وين لا كولونيزاسيون اللي تيكوك د فرنسا. إن هيك ميدوسن ثموث القبائل تفن توجور الحركة إثني تعاون إثني تمالن إيفردن باش كنا كولونياليزي l'Algérie. وكذا كيف وفند يعني إمذان نقف كنفوسك زنزن يعني le symbolique جانا ديالس باسكو شي كاستيون دو طون بارابور aux intérêts personnels parce que je dis que des choses c'est des intérêts personnels des شراوي ما تولي ذاك هو قاعد يقلن تو هذه لونتوراج هو قاعد يستونين يقلن سيد فرنسا اتفهم ما تصل الحوايج
ان شاء الله دون سي بو دو طون اتفقنا ذاك يوك لي سيبورتر تاع لا جياس كان دمالا دمالا سانز اكسبسيون comme d'habitude j'ai toujours appelé à l'union des supporters سنينا toujours اخلاذا on baisse pas les bras donne toujours c'est un combat bien sûr pacifique mais تيكل تاقي une sous-somara ادرينا وين نتاقي هذا jamais وقا انتيميدين n'a jamais وقا ذاقي parce que وقا ذاقي ils ont fait beaucoup de mal سواء يمكن على جاسكا parce que وقا ذاقي نروح نتيموانيين نروح نخدم des décharges à ma personne et qui prochainement je vais divulguer beaucoup de choses y compris qui est complice soit le procureur soit atas الحوايج باش كنا اي خليت كاين ان دوسيي بوليتيك باش كنا اي شمن الحفظ كني شمن لي دوتوني دوبينيون هاكي اسكي لا لو بوبل باسكو le peuple algérien des affidets de شو البوشي قدراني تبع لا جيسكا لا شو فغان اي خدم باسكو ودحكي راسك تكفى لون ابري تراوما تكفى لونكيت بليس دو تراوما اي تو سا جو في ان تضحكوا تصل الحوايج جو في دينونسي بوكو دو شوز باش تسقي البوبليكين دي فوتبول الجيريان دي زالي فيريتي يقدران كيني تبع لا جيسكا تنمية ثنوان وبقى على خير فنمرتي كماس ملال نكون ذاكين سلام ادوغال تسكسو ادوغال في الحين التدريب ادوغال جهاز كاتانا سليث اذروحا ماس درف حامدون وزارك شي ما كدينا اولا نديرو فرجن ترفاز جهاز كذا اولا نديرو فرجن ترفاز ناصر الحسين داي كاين الميساج لي سيبورتر لا جي اس كاب ديال Wagé c'est un combat. On est en train de mener un combat. Et le combat, mais il est le combat, Rabbi subhanahu ma il est الصح وارتقد وتوقع ترى ما الانسان في الصحه اللي يخدم الشغل القديش يقول كان نخدم وكذا هذا الصح في الصحه اللي نخدم وارتقد حاله وين يسان الحاجه او فون دو لوي اريا وكذا mais que ce soit de Chérif, qui n'est personnellement, on a les supporters de la GES qui glissent derrière, et maintenant, Chérif. Zara Inch'Allah khadmen. Parce que les gens, les supporters de la GES, qui sont la Kabylie, je dis bien la Kabylie en général, Zara Tachouy dergazaki, Zara Tachouy di 15-6. Alors, on n'est pas أمكيس قانون كنا شريف سقلنا كوني خاطينا البوليتيك راح نتباع واقينا كوني نحمل جياسكا نحمل تودار نحمل نكرد ستامر ثورة مازال ستامر نحمل يضبالن تاقي تيرو بزنا alors c'est pas les gens ماشي les gens وزرا غارس كون تهني بورتيناس كون تدخل شو لا غالاكسي كي دالين وغنبغى نستعمر. Voilà, c'est ça le combat. C'est ça le combat réel. C'est des gens qui sont parachutés, je ne sais pas, ils viennent de quand, ils jouent du jour au lendemain de l'istimar كدينا شريف. C'est de l'istimar. أدرو هني الحبابة كدي روح يوانم كيس قاد يروح أنا ثو فيفر تيزي وزو أكستعمر الناس تصمد. ما كاش منها ثقيني. ما كاش منها صافي مالو كو. C'est ça notre combat. فسي جياسكا الآخر جياسكا كيس قاد ذاك خاني تسادة وسو جياسكا نفس واحد. Mais quand tu vois des gens, une bande d'incompétents, une bande de repris de justice, une bande de je ne sais pas de quoi les citer, avec le respect à leur femme et à leur wasmo, من بعد نروح حنا كيما الاخر خص مسخنا كتهضرنا نغاد لاريزي دا قد قلنا فيك سوا او نيفو ناسيونال لا انترناسيونال خصك ندير المثول اقليه تولي باقي جابي ديال لا كابيتال جامي نسلا لي بروبليم قال لي يضرونا كذا لي كلوب سي فري اللي قال انتستينال بور راسن بور لو بوست بور الاخر وزمي مي سبويدار باش انسان هذه خمج وبا واحد يسكش مع الحبس هذه يخدم دي تروك يفا راكونتي دي شوز كاين الاخر واسمو صار دون لو كادر سبورتيف ضرب على كرادك ام كيسقان ضرب على كرادك بوركو حتخمج ضل الغاشين تخمم ديسمبر ولا كان مولود هذه طول ربي ذا العمريس كما الاخر لي جون كو جو كوني كامل عبد السلام الحاجه مي سي دي جون باري سا اكزيست با شكرا ايزيكزيست دوتر كلوب ما كاش منها
Le football, on est dans le milieu sportif, dans tout là, heureusement. Je ne crois pas qu'il y a des symboles à Mohamed Rasulullah. C'est des symboles. ومن بعد تروح هذاك الشيء اللي ما عندك لا اصل لا فصل تروح هذا مكي سقارن tu vas faire مكي طالوا Exactement. نعم Voilà, ils viennent faire leur loi chez nous. ما كاش من هذه سي سا هو كاين فاسيل سبور لو دومين سبورتيف خلينا بدومون سبورتيف لو دومين سبورتيف سي اوت شوز j'ai voulu intervenir tout à l'heure dans le monde de gestion tout ça. Quelle gestion حبابه كاين الاخر هاني هناك ديك ما مراد انا فاهم كيس قرن une administration qui ils ont pas un budget prévisionnel. Qu'est-ce que tu attends ces gens-là? Qu'est-ce que tu vas t'attendre? Un capital qui est bouffé, il est bouffé, le capital de la société il est bouffé. Et les gens sachent, il est bouffé le capital de la société. Ou il est bouffé par les dettes. Avec le capital, le capital 94 مليار هذا اللي دت 155 مليار ما لا الكابيتال 74 مليار كي 74 مليار les dettes sont 55 milliards. تما le capital il est bouffé. Il est bouffé. 94% du capital, c'est ça qui détient parce que l'argent qu'on a mis dans la société, ils n'ont pas augmenté le capital. Mais le capital, le CSA, mais derrière, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Bien sûr. Sur quoi tu vas te baser? C'est quoi هذانيك دينا مراد زقلينا تروح هذا تشري يحط في البحر تروح انا فيستيسر كاين ودلتي انا كيف كيد الكوادكس قلت انا كيفاش تزوخ هذاك ولاش الكوادكس ça existe pas تهضر لا c'est pas que ça existe pas le terrain le négatif il est foncier le terrain il appartient à la CSPA comment عندك لازيكو قبل دنو فيا غني nous faites Inch'Allah, on va s'en occuper. Il faut tuer un acte. Il faut tuer un acte que quoi l'antécédent. C'est la piscine Tizi-Ouzou. راح تتفاهموا. ايوا توقع على بويا باش في التيراني يوقع هو زاكين اني بلا كاع في الخداع جامد ديالي جامد ينجح. الله في تنمير انه صحه سحوركم ويكونوا اصحاب الكندا اصحاب فطوركم. ميرسي كتلف احسن ميرسي. اسمع افرحه يوقع وزاكين في السوق قديم. راكن يلا راكن ايه صدر بك وين السوق انت exact tout à fait. Adrohar Mas juste Mas Morad Mazrou avec les interventions pertinentes et très intéressantes c'est-à-dire merci mais aussi si une farge intervalle jusqu'à غوركا ولا نقرو أدى مراد. ميرسي يعطيك الصحة. ذرا جميل قبل لي زانفيتينا دار حسين بليزير nous a machallah il a répondu à pas mal de questions de supporters. ماشي ملل comme d'habitude toujours la coqueluche parce كان شويه قلب اللوز لابيه وسناقي لو كارشاري il va se mettre en orbite. كنا نفكد العهده سي با بارابور ا مشرف نفكد العهده بارابور تو لي سبورتور يا ليكيب غاميكي وسانس البونش نينسن اون فا لي زونفي بربي ان شاء الله نكون هاد الناس ربي ان شاء الله هاد الناس نكون هاد الناس باسيفيك نكون هاد الناس هاد الناس باسيفيك نكون هاد الناس الشاكا بلون نكون هاد الناس افيك ان شيك سيرتيفيك دريم لا هاد الناس افيك دي بروجي افيك دي سوسيتي ديريير نو كي فون ترافايي qui vont essayer de ramener un plus يتمرتقلنا parce que ثمورتنا يتما والله وتستاهل راك تشتاقوا كيف nous avons un très très bon pays malheureusement العصابه ثاقي وجناره ثمورتني ترونكيل هذا راه تجميل ما يسمح دو سكوند يوكي ويكي قدشن pour le retour de Meshirif Millal et pour que la GIAS soit le roi Rawis هذا l'amical les différentes amicales France, Canada, Corée, américaine. Les différentes sections يخدم سنين يعطيكم صحة. لقد سلم toujours soudé parce que le retour du King il sera pour bientôt. الدراسة جميلتي يكون وكيت مس فرحات
كريمنا دهام درنوغ راحوا خلاف حمو مراديت عبد الملك خلاف محمد نثيرثن يماثنا ريكوس يوك فريد شنان يوك ويدي قدش الفلاج ياسكا اسنيني ثنميرث افوز كفوس انت مخالف في مسلايت انت مخالف مصحاني لي توجور دي مثلا 90 سول كوزايتما سي لا جياسكا تسوغالر وراوي تسوغالر لي راي لي سوبورتور سينا il faut toujours rester derrière نكون نقلاو لي سوبورتور كي داش يديبونا القيمه 2 h 30 كذا خدام 2 h 30 دي ماتان ذاك لافريك بيانتو انصحر فلا جياسكي غيتفنى ما تفاغونا لان تسدو كذا منا تسدو كذا من مولانا هاد السليمه في مولانيتي ثمورث شدها في طاس لا فامي الاحباب اسنين صحة رمضان ونوك مشيت سليم صحة الفضوري كشي خالي تال حميد قليكم في كندا يان ديكالاج صحة الفضور ونوك جميع صحة رمضان ون ان شاء الله الكومبا كونتينيو نكوني اوني ديتيرميني ماشي كينا ما الشريف ملال اوني ديتيرميني الكارشيرة دي دوس فواليز et on va récupérer notre cher symbole. Merci, à la prochaine. ثنميرثي كما سمرات ثنميرثي اونكور اون فوا ثنميرث نون شنو قبل العرض كي نهات لي ما كنا ذي ذويلت اول نون ذي تدار تي في كوم ادينا كان une petite précision que Kamal Marek il n'a pas pu se connecter orna il s'est excusé auprès de nous et auprès de tous les supporters de la Giscan. Prochainement on vous promet ادي ذي ذويلت ادي الدول نسي ازيد نوي ذي ودي دو هكذا غن مس دلمو ذعيبود كي سي اكسكوزي يظلي في دويلتا كي بوساكي ان شاء الله هذه اللي ذولت ادي الدول عشان صاو سلامتك وساكين الصوت سلامي ولا ذنكيني مثلا رشيد خلاص دحمو خلاف ارفعنينا كل مراد قردات وكاي قدشنا كوينا ولينا راه هذه اللي نكون غرزات ثانميرث جوبلي خلاف عيط جوبلي نعيد لينا ايوا يا وكان بروبليم يتزافر نكوني اكن في دنا نفقد العهد ايوا كان اكم امن غنا يتكمل على ما ثغال الجهاز كاسي مولانيس فانن اثناء يذنا دونك ثنمير ثنون ارسي مليليف